선배 찬호 Сайн байцгаана уу? 찬양 감사합니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 오늘 아침에 보니까 교복을 입은 우리 학생들이 많이 보이던데 내일부터 개학 아닌가? За өнөөдрөөс ингээ өглөө харсан чинь 4-5 цусомсон сурагчид их байлаа. Маргаашнаас хичээл орохгүй лөө. 미리 입어보는 건가요? Өнөө нэг 학교 행사 있기도. 아 행사했어요? өнөөдөр нээлт болсон уу те? 그렇구나. 그렇군요. 그래요. 이제 아침 저녁으로 제법 날씨가 이제 바람이 좀 시원해졌죠, 그죠? За өглөө орой салхич гэсэн жоохон сэрүүхэн болсон байна тийм ээ. 성경 읽기 정말 좋은 때입니다. 예. 성경 읽기 정말 좋은 때라고. За Библи унших их сайхан үе байна. 그죠? Тийм биз дээ? 아닌 것 같은데 보니까. Ингээ харсан чинь тийм биш юм шиг бах юм. 그래서 이제 내일부터 우리 오전에 성경 읽기 모임을 시작하려고 합니다. Тиймээс маргааш өглөөнөөс хойш Библи унших цаг гаргах гэж байгаа. 7시부터 7시 반까지 7-оос 7:30 хооронд. 이제 줌으로 같이 참여할 수 있도록 주소도 좀 공유해드리고. За ямар ч тач зүүмээр хамтдаа оролцож чадгаар ч гэсэн зүүм линк оруулна. 성경을 쭉 한번 이제 로마서부터 일단은 서신서 요한계시록까지 쭉 좀 읽어보려고 합니다. Тэгэхээр Библийг Ром номноос ахуулаад одоо Загтлын ном, Илчлэл ном хүртэл ингээд үргэлжлүүлээд уншнаа. 교회당에 와서 참여할 수 있는 분들은 교회당에 와서 이렇게 읽으시고. За сүм дээр ирэх боломжтой хүмүүс нь сүм дээрээ ирээд хамтдаа Библи уншаад. 교회당에 이제 너무 오기가 좀 아침 일찍 오기 어려운 분들은 이제 온라인으로 핸드폰에 이제 줌 켜놓고 얼굴 보여주면서 같이 읽는 거예요. За сүм рүүгээ ирэхэд хэцүү ирч чадахгүй байгаа хүмүүс нь зүүмээр хамтдаа ороод царайгаа зүүмэн дээр гаргаж ирээд хамтдаа оролцсон шүү дээ. 켜놓고 막 화면 안 켜놓고 뭐 딴짓 하지 말고. Эсвэл одоо дэлгэцээ камера нээчгээд өөр зүйл хийх ч юм уу, камера хаачаад өөр зүйл хийж болохгүй. 꼭 그렇게 참여해 주시기 바랍니다. Заавал тэгэж оролцоосэй гэж хүсэж байна. 자, 일단 기도하겠습니다. За залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 주 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дүүрэн бидний эзэн бурхан минь 죄와 사망의 권세에서 우리 영혼을 구원해 주시는 애 감사드립니다. гэм нүгэл өхлийн иргэшээлээс бидний сүнсийг аварч өгсөн талархаж байна. 예수님께서 십자가에 피 흘리심으로 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 Есүс загалмай дээр цусаа урсгаснаар бидний бүхий л гэм нүглийг зольж 회개하고 예수님 믿는 우리에게 영원한 생명과 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. гэмшиж Есүст итгэсэн бидэнд мөнхийн ам болоод яваажинг амлалт болгон өгсөн талархаж байна. 우리를 구원해 주시고 또 주님 몸된 교회 안에 심어 주셔서 감사합니다. Биднийг аварч өгөөд мөн эзэн та өөрийн бий болох чуулган дотор тарьс суулгасан талархаж байна. 주님 다시 오시는 그 날까지 Эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл 구원받은 성도들 교제 안에 거할 수 있게 도와주시고 аврагдсан итгэгчнэр нөхөрл дотроо байж чадгаар тусалж 또 구원받은 성도들 중에 한 사람도 이 믿음에서 실족하지 않도록 붙잡아 주옵소서. мөн аврагдсан итгэгчнараас нэг хүн нь ч энэ итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зуран бариарай. 성령님께서 우리 마음의 눈을 더욱더 밝혀주시고 Ариун сүнс та бидний сэтгэлийн нүдийг улам илүү гэрэлтүүлж 우리가 마지막 때에 어떠한 마음과 모습으로 살아야 될지를 더욱 깨닫게 도와주옵소서. бид төгсгөлийн цаг үед ямар сэтгэл, ямар дүлхөөр амьдрах хэрэгтэйг улам илүү ухааруулаарай. 무엇보다 우리 구원받은 성도들 다시 오시는 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있게 도와주옵소서. Юунаас илүү манай аврагдсан итгэгч ахын дүүс дахин ирэх эзэн таны өмнө ичих зүйлгүй зогсож чадхаар туслаарай. 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 도와주셔서 Үгийн гэрэл дотор амжирч чадхаар тусалж 우리 삶과 마음속의 숨은 죄와 허물들을 점점 벗어버리고 бидний амьдрал болоод гэм нүгэлт нуугдсан гэм нүглээ баг багаар хайж 더욱더 온전하고 거룩한 모습으로 주님 앞에 설 수 있게 도와주옵소서. улам илүү бүрэн дүрэн ариун зүрх сэтгэлээр эзэн таны өмнө зогсож чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들에게도 합당한 은혜를 허락해 주시고 Зовлон сойрол өвчин дунд байгаа ахын дүүс та зохистой нэгүслээ зөвшөөрч 담대하게 주님 의지하며 신앙생활 할 수 있게 도와주옵소서. зоригтойгоор эзэн танд найдаад итгэлээр амьдарч чадхаар туслаарай. 이 시간 또 주님의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 말씀을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт эзэн таны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой үгийг ухааруулж өгнө. 구원받은 성도들 안으로는 서로 사랑하고
аврагцсан итгэгчнэр маань дотогшноогоо бие биенээ хайрлан 또 밖으로는 힘있게 복음 전하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. гадагшаанаага хүчтэй сайн мэдээг тунхаглаад амьдарч чадгаар тусално. 특별히 다음 주 대전도 집회를 계획하고 있습니다. Онцгойлон эх 7 хоногт их семинарыг төлөвлөж байна. 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람들 말씀 가운데로 인도해 주시고 Бурхныг хайж үннийг ирж байгаа хүмүүсийг үгүй юмөр нь удирдах өгч. 또 우리 성도들 전도할 때에 마땅히 할 말을 주시고 담대한 마음을 주셔서 Манай итгэж аханд сайн мэдээ тарах үед зайлшгүй хэлэх ёстой үг болоод эр зоргийг өгч. 많은 잃어진 영혼들을 말씀 앞으로 인도할 수 있게 도와주옵소서. Олон алдагдсан сүнснүүдийг үгүй юм нь удирдах чадгаар туслаарай. 이 시간 또 우리에게 마땅히 깨달아야 할 말씀을 알게 해 주옵소서. Мөн энэ цагт бидний зайлшгүй ухаарах ёстой үгийг ухааруулж өгнө. 우리가 주님 주신 같은 믿음과 소망 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Бид эзний өгсөн адил итгэл найдвар донд амьдарч чадгаар удирдаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 말씀 같이 보겠습니다. 사도행전 함께 7장 Хамтдаа үгнээс олъё. Үүс 7 дугаар бүлэг 1238 дугаар хуудас 사도행전 7장 36절부터 38절입니다. Үйлс 7-гийн 36-аас 38. (36절부터 38절을) 같이 읽어보겠습니다. 36-аас 38 дугаар ишлэгийг хамт уншийе. Энэ хүн Игэв нутаг Улаан тэнгист болон Цөлд 40 жилийн турш гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг үзүүлэн явхдаа тэднийг удирдах байсан. Чухамдаа Мосе Израилийн хөвгүүдэд хандаж миний адил иш үзүүлэгчийг ах トゥ нарын чинь дундаас та нарын төлөө бурхан гаргаж ирнэ гэж хэлсэн билээ. Энэ бол Синай уулан дээр өөртөө нь ярилцаж байсан Тэнгэрлэгч болон бидний өг дээдсийн хамт цөлтөх цуглаанд байсан хүн мөн. Та нарт өөх гэж амьд илэрхийллийг тэр хүлээн авсан юм. 또 신명기 8장 Бас дэд туйл 8 2절 3절입니다. 2 3 дугаар ишлэл. 신명기 8장 2절 3절. Дэд туйл 8-ийн 2 3 207 дугаар удас 같이 읽어보겠습니다. за хамт уншийе. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номтгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдардаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номтхон чамайг өсгөж чиний мэддэггүй чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан маннагаар чамайг хооллож байсан. 자꾸 읽으니까 이제 외워지죠? Одоо байн уншсан чи цээжилж байгаа юм тест. 자꾸 읽으면 외워집니다. Байн унших юм бол цээжилнэ. 같은 이제 말씀도 한 20번 반복해서 읽으면은 거의 대부분 아마 외워질 거예요. За адил үгийг 20 удаа давтаад унших юм бол бараг л цээжлэгддэг. 중요한 말씀이기 때문에 한 마음속에 좀 외워두면 좋겠습니다. Энэ их чухал үг учраас бүгдээрээ сэтгэлдээ цээжлээсэй гэж хүсэж байна. 지난 한 주 동안 우리 후원교회인 대전 북부교회 선교팀 방문과 또 생활집회가 있었습니다. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш манай Шипсүн болох Дэжон Бүгбүү чуулганы сайн мэдээний ажилтнууд болон амьдралын семинар байсан. 많은 식구들이 참여해서 유익을 얻었을 것이라 생각을 합니다. Олон ахын дүүс оролцоод үр өгөөжийг олж авсан бахаа гэж бодож байна. 우리가 생활집회 기간 동안에 주일 말씀까지 총 5번의 말씀을 들었는데 Бид амьдралын семинарын хугацаанд эзний өдрийн үгтэй нийлээд 5 удаагийн үг сонссон. 어떤 말씀으로 어떤 주제로 말씀 들었는지 기억 나시는지 모르겠어요. Ямар сэдвээр үгээ сурсныг санаж байна уугүй юу? 첫째 날이 뭐죠? Эхний өдрийн үг юу вэ? 교회 머리 되신 주님. Чуулганы тэргүүн болсон эзэн. 주님은 교회를 통해서 교회 안에 계시고 교회를 통해서 역사하시죠. Эзэн чуулган дотор оршдог, чуулганаар дамжуулан ажилдаг. 그래서 구원받은 성도들은 Тиймээс аврагдсан итгэгч нар 어떠한 어려움이 있더라도 주님 오시는 날까지
교회 안에 거하기를 힘써야 됩니다. Ямар ч бэрхшээл учирсан эзэн ирэх өдрийг хүртэл чуулган дотор байх гэж хичээх хэрэгтэй. 두 번째 날 우리가 믿음으로 행하라는 제목으로 말씀을 공부했었습니다. Хоёр дахь өдөр бүгдээрээ итгэлээрээ үйлдэх тун гэсэн сэдвээр сурсан. 믿음이 없는 사람은 염려하고 걱정하지만 Итгэл байхгүй хүн санаа зовж шаналдаг ч гэсэн 믿음 있는 사람은 그 염려와 걱정이 기도의 제목이 된다라는 것을 배웠습니다. харин итгэлтэй хүн тэр санаа зовнол шаналлаа залбирлын сэдв болгодог гэж сурсан. 염려는 우리의 마음과 생각을 나누고 신앙생활의 힘을 빼버려요. Энэ санаа зовнол гэдэг нь бидний сэтгэл болон хүчийг сулруулад итгэлийн амьдралын хүчгүй болгодог байна. 염려하는 성도가 신앙생활 열심히 할 수는 없잖아요. Санаа зовж байгаа итгэгч хүн итгэлээрээ хүчтэй амьдрах боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 그런데 성도가 마음을 정하고 신앙생활 할 때에 Гэтэ итгэгч хүн сэтгэлдээ шийдээд итгэлээр амьдрах үед 힘있고 담대한 신앙생활 할 수 있고 хүчтэй зоригтойгоор итгэлээр амьдрч чаддаг. 신앙생활 속에서도 하나님의 많은 도우심을 은혜를 경험할 수 있습니다. Бас итгэлийн амьдрал дундаа ч гэсэн Бурхны маш их тусламж нэгүслийг мэдэрч чадна. 세 번째 날에 우리가 순종하는 자에게 주시는 축복이라는 제목으로 말씀을 공부했었습니다. Гурав дахь өдөр бүгдээрээ дуулууртай нэгэнд өгдөг ёроол гэсэн сэдвээр сурсан. 하나님이 가장 기뻐하시는 것이 순종이라 그랬잖아요. Бурхны хамгийн ихээр баярлалыг зүйл нь дуулууртай байдал гэсэн. 그죠? Тийм биз? 하나님은 제사와 예물을 원하지 않고 순종을 더 기뻐하신다 말씀하셨습니다. Бурхан дахил өргөлийг хүсэхгүй дуулууртай байдлыг улам илүү таалдгаа гэж хэлсэн. 그리고 순종하는 자에게 하나님 많은 축복을 약속을 해주셨죠. Тэгээд бас дуулууртай хандж байгаа нэгэнд Бурхан маш их ёроолыг амласан. 넷째 날 우리는 감사하는 자가 되라는 제목으로 말씀을 공부했었습니다. Дөрөв дэх өдөр бүгдээрээ талархдаг нэгэн болготон гэсэн сэдвээр сурсан. 그런데 우리가 감사하는 사람이 되기 위해서는 Гэтэ бид талархдаг хүн болохын тулд 우리 안에 하나님의 말씀이 풍성히 거해야 됩니다. бидний дотор Бурхны үг дүүрэн орших хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз? 다섯 번째 날에 Тав дахь өдөр 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 제목으로 말씀을 공부했습니다. нэгдмэл байдлыг хадгалахыг хичээх тун гэсэн сэдвээр сурсан. 구원받은 성도는 어떠한 상황 속에서도 마음이 하나님을 향해 있어야 됩니다. Аврагдсан итгэгч ямар ч нөхцөл байдал донд энэ сэтгэл нь Бурхан руу хандсан байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그리고 성도들이 교제 참여할 때에 Тэгээд итгэгч нарын нөхөрт оролцохдоо 사랑을 받기 위해서 받고자 하는 마음으로 참여하는 게 아니라 энэ хайрыг авъя гэсэн сэтгэлээр оролцох бус 사랑을 주고자 하는 마음으로 참여해야 된다는 것을 우리가 배웠어요. энэ хайрыг өгье гэсэн сэтгэлээр оролцох хэрэгтэй гэдгийг бид сурсан. 이런 내용들로 우리가 한 주 동안 생활 집회 말씀을 공부했고 Энэ агуулгуудаар бид 1-7-1 турш амьдралын семинарын үгийг сурсан. 아마도 말씀을 들으면서 우리 많은 성도들이 마음의 또 결심도 하고 또 많은 중요한 교훈도 깨달는 시간이 됐을 것이라 Үгийг 생각합니다. сонсонгоо манай итгэгч ахын дүүс ч гэсэн сэтгэлдээ шийдсэн маш олон сургамжийг олж авсан цаг байсан бахаа гэж бодож байна. 우리가 신앙생활 하는 가운데 말씀의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Тэгэхээр бид итгэлээр амьдрах хугацаанд үгийн чухал чанарыг хичнээн удаан онцол хэлсэн ч хитрхгүй. 구원과 신앙생활에서 말씀은 가장 중요하다 할 수 있죠. Аврал болоод итгэлийн амьдрал донд үг хамгийн чухал гэж хэлж болно. 그런데 성도가 하나님 말씀을 듣고 나서 Гэтэ итгэгч хүн Бурхны үгийг сонссныхоо дараа 자기 생각을 더하거나 빼는 일을 하면 안 됩니다. өөрийн бодлоо нэмэх юм уу хасаж болохгүй. 우리 몇 군데 말씀을 찾아볼게요. За хэдэн газараас үгийг хайж олъё. 신명기 12장 Дэд туйл 12 32절 32 дугаар ишлэл. 신명기 12장 32절 Дэд туйл 12-ийн 32 12장 32절 한번 읽어봅시다. За 12-ийн 32-ыг хамт уншийе. Миний та нар тушаасан болгоныг та нар даган мөрдөж түүн дээр бүү нэм мөн түүнээс бүү хас. 자, 하나님 뭐라고 말씀했어요? Бурхан юу гэж хэлж байна вэ? 내가 너에게 명하는 그 말에다가 가감하지 말라 그랬습니다. Миний та нар тушаасан үгэн дээр бүү нэм бүү хас гэж байна. 잠언 Сургаалт үгс 30장 30 дахь бүлэг 5절 6절입니다. 35 6 5절 6절 5 6 또 읽어보겠습니다. За бас хамт уншийе. Бурхны үг бүр тунгаагдсан байдаг. Өөрийнх нь дотор хорогдсдод тэрээр бамбай. Түүний үгэн дээр бүү нэм. Тэгвэл тэр чамайг ишлэн зэмлэж чи худалч болох вэ. 하나님의 말씀은 다 순전하다. Бурхны үг бүр тунгаагдсан байдаг. 조금 더 잘못된 것이나 거짓된 것이 없다는 거죠. Ямар нэгэн буруутсан худал хуурмаг байхгүй гэсэн. 그러니까 하나님 말씀에 더하지 말라는 거예요. Тиймээс Бурхны үгэн дээр бүү нэм гэж байна. 또 요한계시록 Бас илчлэл 22장 22
18절 19절입니다. 18 19 дэх эшлэл. 요한계시록 22장 맨 끝장이죠. За эшлэл 22 дугаар бүлэг хамгийн сүүлийн бүлэг байна. 18절 19절 18 19 읽겠습니다. уншия. Энэхүү номын иш үзүүлгийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэн нэгэн эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүнд нэмэх болно. Хэн нэгэн энэхүү иш үзүүлгийн номын үгсээс хасах аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. 자, 우리가 방금 읽은 이 말씀들이 뭘 설명하고 있냐면 Бидний саяхан уншсан энэ үгнүүд юуг тайлбарлаж байна гэхээр 사람의 생각으로 하나님 말씀을 더하거나 빼는 것을 엄격하게 금지하고 있는 말씀이죠. хүн өөрийн бодлороо Бурханы үгэн дээр нэмэх юм уу хасахыг хатуу ширүүн хоригдж байна. 구원받은 성도가 정말 하나님을 사랑하고 Аврагцсан итгэгч үнэхээр Бурханыг хайрлаж 신앙생활을 정말 잘 해야 되겠다 이런 마음이 있다면 итгэлээрээ үнэхээр сайн амьдрах гэсэн сэтгэл байгаа бол 그런 마음으로 말씀을 듣는다면 마음을 열고 귀를 열고 하나님 말씀에 귀를 기울이게 될 겁니다. ийм сэтгэлээр үгийг сонссон бол сэтгэлээ нэгээ чихээ хандуулаад Бурханы үгийг чихээ нээгээд сонсч чадна. 그리고 Тэгээд 하나님 말씀을 귀를 기울여서 잘 들으면 Бурханы үгийг чихээ хандуулаад сайн сонсох юм бол 마음에 сэтгэл нь 소원이 생깁니다. хүсэл бий болдог. 간절한 소원. Чин хүсэл. 말씀을 잘 들으면 마음에 소원이 생긴다니까요. Үгийг сайн сонсон бол сэтгэлд нь хүсэл бий болдог. 그러면 하나님 말씀을 들을 때에 Гэтэ Бурханы үгийг сонсохдоо 마음의 생각에 변화가 나타납니다. энэ сэтгэл, бодол, амьдралд нь өөрчлөлт бий болдог. 그 변화가 이제 삶으로 나타나게 되죠. Энэ өөрчлөлт нь амьдралаар нь ил болдог. 그러면 하나님 말씀을 순종하게 되고 Тэгхийн бол Бурханы үгэнд дуулууртай хандаж чадна. 신앙생활 속에 하나님의 은혜와 도우심을 경험하게 되는 거예요. Итгэлийн амьдрал дондоо Бурханы тусламж нэгүслийг ч гэсэн мэдэрч чадна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 이 땅에 사는 모든 성도는 복음을 전하기 위해 살고 있습니다. Энэ газар дээр амьдарч байгаа бүхий л итгэгч нар сайн мэдээг тараахын тулд амьдарч 우리는 байна. Бид нар 전도하는 것에 우리의 삶을 집중해야 됩니다. сайн мэдээ тараах ажилд өөрсдийн амьдралаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. 우리가 생각할 때, 말할 때, 행동할 때에 Бид бодохдоо, үг ярихдаа, үйлдэхдээ 이런 생각을 해봐야 된다는 거예요. ингэж бодож үзэх 내가 지금 хэрэгтэй. 이렇게 гэсэн. 말하는 게 Миний ингэж хэлж байгаа нь 전도하는데 합당하냐? сайн мэдээ тарахад зохистой юу? 내가 지금 이렇게 행동하는 것이 Миний ингэж үйлдэх нь 복음을 전하는데 합당하냐? сайн мэдээ тарахад зохистой юу? 합당하지 않다면 Зохисгүй бол 어떻게 해야 돼요? яах ёстой вэ? 절제해야 되죠. Захирах хэрэгтэй. 합당치 않은 것은 버려야 됩니다. Зохисгүй зүйлсийг хаях хэрэгтэй. 자, 우리가 이제 매주 이스라엘 백성들의 광야 생활을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 공부하고 있는데 Бид нар 7 хоног бүр Израильчүүдийн цөлийн амьдралаас авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээ сурж байгаа. 왜 이런 말씀들을 공부하고 있을까요? Яагаад энэ үгээр дамжуулан сурч байгаа вэ? 우리가 전도할 때요. Бид нар сайн мэдээ тарахад 무엇 갖고 전도합니까? юугаар сайн мэдээ тараадаг 우리 вэ? 생활 가지고 전도합니다. Бид өөрсдийн амьдралаараа сайн мэдээ тараадаг. 그죠? Тийм биз? 복음에 합당치 않은 삶을 살면서 복음 전할 수는 없잖아요. Сайн мэдээнд зохисгүй амьдарч байгаа хэрнээ сайн мэдээ тарах боломжгүй. 전도할 사명을 받은 성도는 또한 복음에 합당하게 살아갈 책임도 있다는 거예요. Сайн мэдээ тарах үүргийг авсан итгэгч хүн бас сайн мэдээнд зохистой амьдрах хариуцлагч байгаа. 구원받은 성도가 Аврагцсан итгэгч 교회도 모르고 교회 생활도 모른다면 올바르게 신앙생활 할 수 없고 чуулганыг мэдхгүй, чуулганы амьдралыг мэдхгүй бол зөвөр итгэлээр амьдрах боломжгүй. 전도할 수도 없죠. Бас сайн мэдээ тарах боломжгүй. 이제 우리 식구들하고 제가 계속 이제 상담을 이제 주중에도 계속 합니다. За би энэ 7 хоногч гэсэн итгэгч анхан дүүстэй байнга зөвлөгөө өгсөн. 상담해 보면요 이런 식구들이 꽤 많아요. Зөвлөгөө өгөх юм бол ийм итгэгчнэр дэндүү олон байдаг. 구원받은 지 한참 됐는데 교회 생활을 한참 하고 있는데도 Аврагдаад нэлээд удсан, бас чуулганы амьдралаар амьдраад нэлээд удсан байна. 전도를 어떻게 되는지 모르고 Гэтэ сайн мэдээг яаж тарахыг 그냥 мэдэхгүй. 자기 생각, 자기 방법대로 전도하는 성도들이 정말 많아요. Өөрийн бодол, өөрийн аргаараа сайн мэдээ тараадаг итгэгч нар дэндүү олон байна. 그런데요, Гэхдээ 전도는 сайн мэдээнд 성도 내가 하는 게 아니고요. итгэгч би тараадаг зүйл. 주님이 교회를 통해서 하시는 겁니다. Эзэн чуулганаар дамжуулан тараадаг зүйл. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 전도는 Сайн мэдээнд 내가 하는 게 아니고요. би тараадаг юм биш. 주님이 교회를 통해서 하시는 겁니다. Эзэн чуулганаар дамжуулан тараадаг. 갑자기 소리를 확 줄여버려. За генет багасгачих. 요한복음 15장 За Иохан 15.
요한복음 15장 3절부터 Иохан 15-ийн 3-аас 8절까지 8 дугаар ишлэл 1219 дугаар удас 3절부터 8절을 같이 읽어보겠습니다. 3-аас 8 дугаар ишлэгийг хамт уншийе. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор байгтун би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жимс сургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрөөд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэг нь миний дотор байх эс байвас мөчр мэт хаягдаж хухаарна. Тэдгээр мөчрийг түүж галд хаяж шатаана. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байвас та нар юу хүснээ гуй. Тэгвэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдаршин. 주님은 구원받은 성도들에게 내 안에 거하라 말씀하셨죠. Эзэн аврагдсан итгэгч нарт хандаад миний дотор байгтун гэж 내 хэлсэн. 안이 바로 교회잖아요. Миний дотор гэдг нь чуулганыг хэлж байна. 그렇죠? 예수님은 자신이 포도나무라고 말씀했고 Есүс өөрийгөө усан үзмийн мод гэж хэлсэн. 구원받은 각 성도는 그 포도나무에 붙어 있는 가지입니다. Аврагдсан хүн тус бүр тэр усан үзмийн модонд залгаатай байгаа мөчр. 열매는 가지에서 맺히죠. Үр жимс мөчрнөөс ургадаг штэ. 하지만 가지 스스로 열매 맺는 건 아니잖아요. Гэвч мөчр өөрөө үр жимс ургуулж байгаа юм биш. 그죠? Тийм биз? 이 포도나무는 나무에 붙어 있는 가지를 통해서 열매를 맺는 거예요. Энэ усан үзмийн модтойгоо залгаатай байгаа мөчрөөр дамжуулан үр жимс ургуулдаг. 가지가 포도나무에 붙어 있을 때에 영양분을 공급받고 열매 맺는 겁니다. Тэгэхээр энэ мөчр нь усан үзмийн модтой залгаатай байх үед л шин тэжээлээр хангагдаад үр жимс 제가 ургуулдаг. 좀 전에 이런 말씀을 드렸습니다. Би саяхан ингэж хэлсэн. 전도는 성도 개인이 하는 것이 아니다. Сайн мэдээ тарах итгэгч хувь хүн тараад юм шиг. 전도는 내가 하는 게 아니고 Сайн мэдээг би тараад юм биш. 주님이 Эзэн 교회를 통해서 하신다고 말씀드렸습니다. чуулганаар дамжуулан тараадаг гэж 이 хэлсэн. 말씀을 조금 더 자세하게 드린다면 Тэгэхээр энэ үгийг нарийн тодорхой хэлье гэвэл 주님은 교회 안에 붙어 있는 말씀을 듣고 순종하는 성도를 통해서 열매 맺게 하신다는 거예요. эзэн чуулган дотроо залгаатай байгаа үгийг сонсоо дуулууртай хандж байгаа итгэгчээр дамжуулан үр жимс ургуулдаг. 구원을 받아도 내 안에 거라는 주님의 첫 번째 그 명령에 순종하지 못한다면 Аврагдсан ч гэсэн эзний тушаасан эхний тушаал болох миний дотор байгтун гэдэгт дуулуургүй хандвал 당연히 다른 말씀도 순종할 수가 없겠죠. ойлгомжтой бусад үгэн ч гэсэн дуулууртай хандаж чадахгүй. 아마 우리 식구들 중에도요. Манай ахын дүүс дотроос ч гэсэн 그동안 이제 구원받고 전도를 많이 했지만 өнгөрсөн хугацаанд аврагдаад маш их сайн мэдээ тараасан ч гэсэн 생각만큼 이제 열매가 맺히지 않아서 낙심하고 있는 성도들도 식구들도 있을 거라 생각을 해요. бодлынх нь хэрээр үр жимс сургуулаагүй цөхөрсөн тийм итгэж ахын дүүс байгаа. 우리는 그 이유를 좀 깊이 생각을 해볼 필요가 있어요. Бид тэр шалтгааныг нь гүн гүнзгий бодох хэрэгтэй. 전도하려고 하기 전에 Сайн мэдээ тараахаас өмнө 나는 과연 주님 안에 깊이 뿌리 내리고 신앙생활을 하고 있는 사람이 맞냐? бүү үнэхээр эзэн дотор үнцээ гүн суйрлуулад итгэлээр амьдарч байгаа хүн мөн үү? 그게 중요하잖아요. Энэ нь чухал шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 정말 열매를 맺기 원한다면 Үнэхээр үр жимс ургуулахыг 정말 хүсэж 내 байгаа. 가족들을 전도하고자 한다면 Үнэхээр гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээ тараахыг хүсэж 정말 байгаа. 내 주변의 친구들을 전도하고자 한다면 Үнэхээр эргэн тойрны найз нөхөдөө сайн мэдээ тараах гэж хүсэж байгаа. 먼저 내 자신이 교회 안에 뿌리 내려야 되는 거예요. Эхлээд би өөрийгөө чуулган дотор үнцээ суулгах хэрэгтэй. 교회와 내가 하나 되지 않는데 전도할 수 없어요. Чуулгантай би нэгдээгүй байгаа атлаа сайн мэдээ тараах боломжгүй. 중요한 얘기 말씀드리는 겁니다. 지금 Би одоо чухал зүйлийг хэлж байна. 이런 말씀 드리면서 나는 교회 나오고 있는데 Энэ үгийг сонсож байгаа хэрнээ би сүмд ирж байгаа шүү дээ. 아니 교회 나와도요 교회와 하나 되지 못하는 성도들이 많아요. Үгүй сүмд ирж байгаа ч гэсэн чуулгантай нэг болоогүй итгэгч нар олон байна. 자기는 주 안에 거한다고 하지만 사실은 주님 안에 거하지 않는 성도들도 있어요. Өөрөө эзэн дотор байна гэж хэлж байгаа ч гэсэн үнэндээ эзэн дотор байхгүй байгаа итгэгч нар олон байна. 정말 내가 내 가족들을 전도하고 내 친구들 전도하고자 한다면 Үнэхээр би гэр бүлийнхэндээ найз нөхөдөө сайн мэдээ тараа гэж ивэл 먼저 내가 주님 안에 교회 안에 거하기를 힘써야 됩니다. эхлээд би эзэн дотор чуулган дотор байх гэж хичээх хэрэгтэй. 그러려면 이제 주님 말씀을 이제 귀를 기울여 듣고 Тэгхийн бол эзний үгийг чихэн хандуул сонсон. 성도들의 교제에 적극적으로 참여하고 Итгэгчнийхээ нөхөрлөлд итгэвтэй оролцсон. 선인처럼 왔다 갔다 하지 말고 Зочин шиг ирж очлоггүйгээр 우리 식구들이 소식지 이렇게 나눠드리면 за манай ахын дүүс
энэ чуулганы мэдээ тарааж өгвөл 그런 분들이 있어요. ийм хүн байдаг. 식당 가서 이렇게 음식 주문하기 전에 이렇게 메뉴판 보잖아요. Хоолны газарт хоолоо захиалахаас өмнө меню хардаг штэ. 그죠? Тийм биз? 그러면 메뉴판 어떻게 해요? Тэгээд тэр менюга яадаг вэ? 메뉴판 Тэр менюга 가져가요, 놔두고 가요. аваад явдггүй, орхиод явдггүй. 놔두고 가요, 메뉴판. Орхиод явна штэ. 근데 교회 와도 그런 식으로 이렇게 하는 분들이 있어. Чуулган дээр ирээд тэгж ханддаг хүмүүс байна. 소식지 메뉴판이야. За энэ чуулганы мэдээ нь меню гэсэн. 그리고 놔두고 교회 놔두고 가. Тэгээд чуулган дээр орхиод яваад өгдөг. 소식지는 메뉴판이 아니에요. Чуулганы мэдээ бол меню биш штэ. 가지고 가셔요. Аваад явна штэ. 그래서 주중에 무슨 교제가 언제 있고 이런 것들을 좀 알고 같이 기도하시기 바랍니다. Тэгээ энэ 7 хоногт ямар нөхөрлөл байгаа хамтдаа мэдээд оролцоо залбираасаа гэж хүсэж байна. 예, 성도들의 교제 적극적으로 참여하시고 Итгэгчнэрийнхээ нөхөрлөлд итгэвтэй оролцож 손님 같은 마음으로 왔다 갔다 하지 마세요. зочин мэд сэтгэлээр ирж очихоо болоорой. 우리는 정말 구원받았다면 내가 이 교회 가족이고 이 교회가 내 집이잖아요. Үнэхээр би аврагдсан бол энэ чуулган маань манай гэр бүл, энэ чуулган маань манай гэр байна. 그렇잖아요. Тийм биз? 그런 마음으로 교제 참여해야지. Ийм сэтгэлээр нөхөрлөлтөд оролцох хэрэгтэй. 또 말씀을 통해서 기도를 통해서 자신을 돌아보고 정말 자신을 깨끗하게 하기를 힘써야 됩니다. Үгээр дамжуулан, залбирлаар дамжуулан өөрийгөө эргцүүлж харж, өөрийгөө цэвэр ариун байлгах гэж хичээх хэрэгтэй. 자, 과거 이스라엘 백성들의 광야 생활은 Өнгөрсөн дэх Израильчүүдийн цөлийн амьдрал 오늘날 구원받은 성도들의 교회 생활을 교훈하고 있다고 말씀드렸습니다. өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэрийн чуулганы амьдралыг тайлбарлаж байгаа гэж хэлсэн. 자, 그런데 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 광야를 통과하면서 Гэтэ Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөлийг туулангаа 하나님이 주시는 연단을 겪게 됩니다. Бурхны өгсөн шалгуурыг туулдаг. 하나님은 Бурхан 구원해 주시고 аварч өгөөд 반드시 연단하십니다. гарцаагүй шалгадаг. 구원받은 사람 반드시 연단하신다고요. Аврагдсан итгэгчийг гарцаагүй шалгадаг. 이스라엘 백성들은 광야를 통과하면서 Израилийн ард түмэн цөлийг туулангаа 점점 믿음의 사람, 순종의 사람으로 바뀌어 갔습니다. баг багаар итгэлийн хүн болоод дуулууртай байдлын хүн болоод өөрчлөгдсөн. 그와 같이 하나님 오늘날 구원받은 성도들을 교회 안에 두시고 Үүнтэй адилхан өнөө цаг ч гэсэн Бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг чуулган дотор тавиад 신앙 생활 속에 우리를 더욱더 온전하게 변화시켜 가십니다. итгэлийн амьдрал донд биднийг улам илүү бүрэн дүүрэн өөрчлөөд явдаг. 구원받았지만 우리 안에 Аврагдсан ч гэсэн бидний дотор 아직도 버려야 될 죄들 합당치 않은 습관들 많이 남아 있잖아요. хараахан хаях ёстой гэм нүглөө зохисгүй зуршлууд үлдчихсэн байгаа. 그죠? Тийм биз? 고집도 있고 Зөрүү зам байна, 구부러진 생각도 있고 гажууд бодол байна, 좁은 마음도 있고 давчуу сэтгэл байна. 막 급하게 화를 내는 마음도 있고 За гинэл дүрс хийгээл уурладаг зам байна. 그런 것들을 하나님이 이제 교회 생활하면서 하나씩 깎아 가시는 거예요. Ийм зүйлсүүдийг Бурхан чуулганы амьдралаар дамжуулан нэг нэгээр нь засч янзалдаг. 자, 그런데 우리는 Гэхдээ бид 신앙 생활 속에 어려움, 고난을 만나면은 뭐라고 기도합니까? итгэлийн амьдрал дундаа зовлон, бэрхшээл тохиолдвол юу гэж залбирдаг вэ? 여러분 고난 만나고 어려운 상황이 있으면 뭐라고 기도해요? Та бүхэн зовлонтой, бэрхшээлтэй үедээ юу гэж залбирдаг вэ? 대부분은 이렇게 기도합니다. Дийлэн хүмүүс ингэж 하나님 залбирдаг. 고난을 좀 해결해 주세요. Бурхан та миний зовлон 이 шийдээд 어려움을 өгөөч. 좀 해결해 주세요. Энэ бэрхшээлийг бас шийдээд өгөөч. 자, 그런데 하나님은 어떤 분이라고요? Гэхдээ Бурхан ямар нэгэн гэсэн бэ? 구원받은 성도들을 연단하시는 분이라고 말씀드렸습니다. Аврагдсан итгэгчийг шалгадаг нэгэн гэж айлцсан. 왜 우리에게 고난을 주시느냐? Гэхдээ бидэнд яагаад зовлон өгдөг вэ? 우리 연단하시기 위해서예요. Биднийг шалгахын тулд. 시편 Дуулал 119편 119, 시편 119편 дуулал 119, 67절 67 дугаар ишлэл. (119편) 67절입니다. 119-ийн 67. 읽어볼까요? За хамт уншия. Зов шаналгынхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. 우리는 고난 당하기 전에는 Бид зовлон амсахаас өмнө 주님 뜻이 이런 거 알면서도 내 고집대로 할 때가 있습니다. Эзний хүсэл ийм гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн өөрийн зөрүү цангаараа хийх үе байдаг. 그러다가 고난 당하고 나면 Тэгж байгаа зовлон амсны дараа 비로소 내 생각을 버리고 하나님 말씀을 순종하게 되죠. тэгэж хэмээн өөрийн бодлоо хаяад Бурхны үгэнд дуулууртай ханддаг. 71절도 읽어보겠습니다. 71-р ишлэлийг нь бас уншия. 71절 71 уншия. Миний зовн шаналсан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай. 고난 당한 것이 내게 유익이라. Миний зовн шаналсан нь надад тустай. 하나님이 우리에게 고난 주신 이유는 무엇이다? Бурхан бидэнд зовлон өгдөг шалтгаан нь юу вэ? 우리에게 유익을 주시기 위해서라는 거. Бидэнд ашиг тусыг өгөхийн тулд.
하나님이 이상한 분이어 가지고 우리에게 고난 주시는 게 아닙니다. Бурхан сонин хачин учраас бидэнд зовлон өгдөг юм биш. 고난 없으면 좋을 것 같지만 Зовлон байхгүй бол сайхан мэт санагдах. 사실 고난 없으면 우리 아무것도 안 배워요. Үнэндээ зовлон байхгүй бол бид юу ч сурахгүй. 고난 없으면 우리 아무것도 변하지 않아요. Зовлон байхгүй бол бидний юу ч өөрчлөгдөхгүй. 고난이 없으면요 겸손해지지 않습니다. Зовлон байхгүй бол даруй болохгүй. 그래서 우리는 Тиймээс бид 고난과 신앙생활 중에 고난과 어려움을 만날 때 기도가 좀 바뀌어야 됩니다. итгэлийн амьдрал дундаа зовлон бэрхшээлтэй учрах үед залбирал маань өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 어떻게 바뀌어야 될까요? Яаж өөрчлөгдөх хэрэгтэй вэ? 고난과 어려움을 피해 가게 해주세요, 해결해 주세요라고만 기도할 게 아니고 Зовлон бэрхшээлээс зайлсхийлгээд өгөөч, шийдээд өгөөч гэж залбирах бус 고난을 통해서 зовлонгоор дамжуулан 하나님의 뜻을 배울 수 있게 해주세요라고 기도해야 됩니다. Бурхны хүслийг сурч чадхаар туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 하나님께서 나에게 이런 고난을 주신 뜻이 무엇인지를 생각을 해보고 Бурхан надад энэ зовлон өгсөн тэр хүсэл нь юу вэ гэдгийг бодож үзье. 고난 속에서 하나님을 의지하는 법 Энэ зовлон дундаа Бурханд найдах аргыг сурах хэрэгтэй. 네? 시편 Дуулал 119편 119 51절입니다. 51-р эшлэл байна. 51절 한번 읽어봅시다. За 51-ийг нь хамт уншийе. Бардам хүн намайг ихэд тохуурдаг. Гэсэн ч би таны хуулиас няцахгүй. 자, 시편 기자는 지금 이렇게 말하고 있죠. Одоо энэ дуулал номын бичээч ингэж хэлж байна. 교만한 자가 Бардам хүн 하나님을 알지 못한 이 교만한 불신자가 나를 심히 조롱하였어도 Бурхныг мэдхгүй энэ бардам хүн намайг ихэд тохуурдаг. 나는 어떻게 했다고요? Харин би яасан гэнэ үү? 주의 법을 떠나지 아니하였나이다. Эзний хуулиас няцахгүй. 110편 110절 119편 110절 За 110 дугаар эшлэл 119-ийн 110 110절 119-ийн 110 읽어봅시다. За 110-ыг бас уншийе. Буруу санаатнууд намайг хорлохоор өрх тавьсан ч тушаалуудаас тань би гажаагүй. 악인이 나를 해하려고 올무를 놓았다. 내 앞에 올무를 놓았다. Буруу санаатнууд намайг хорлохоор урд маань өрх тавьсан гэж байна. 어려운 일이 있다는 거죠. Бэрхшээл байна гэсэн үг шүү дээ. 이제 억울한 일을 당했다는 거예요. Гомдолтой зүйлдээ учирсан 근데 гэсэн 어떻게 үг. 했다? Гэтэ яасан гэнэ үү? 나는 주의 법을 떠나지 아니하였습니다. Би эзний тушаалаас гажаагүй. 또 Бас 157절 157 157절 119-ийн 157 한번 읽어봅시다. За уншия. Намайг хавчигчэд ба өснүүд олон боловч гэрчлүүдээс тань би гаждаггүй. 내 주변에 나를 핍박하는 사람도 많고 Миний хажууд хавчдаг хүн ч олон байна. 나를 대적하는 사람 많지만 Намайг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс олон байгаа ч 저는 гэсэн. 하나님 말씀에서 조금도 떠나지 않았습니다. Гэтэ би Бурхны үгнээс жоохон ч болов гажаагүй. 우리도 이런 마음의 결심을 갖고 신앙생활을 해야 되겠죠. Бид сэтгэлдээ ч гэсэн ийм сэтгэлийн шийдвэр гаргаад итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 때로는 조롱도 받고 억울한 일도 당하고 핍박을 받는다 할지라도 Заримдаа тохуурхуулаад, гомдолтой зүйлдээ тулгараад хавчуулж байгаа ч гэсэн 마음을 정하고 하나님 말씀에서 떠나지 않겠다 이렇게 신앙생활을 해야 됩니다. сэтгэлдээ шийдээд Бурхны үгнээс холдохгүй гэд итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 우리를 구원해 주시고 Бурхан биднийг аварч өгөөд 영광 주시기 위해서 반드시 먼저 연단하십니다. алдрыг өгөхийн тулд гарцаагүй эхлээд шалгадаг. 여러분 다윗이요 연단을 받지 않았다면 다윗이 될 수 없어요. Хүмүүсээ энэ Давид шалгагдаагүй байсан бол Давид болох боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 요셉이 연단 받지 않았다면 요셉이 될 수 없잖아요. Йосеф шалгагдаагүй байсан бол Йосеф болж чадахгүй. 맞죠? Тийм биз? 우리도 마찬가지. 하나님께서 우리에게 고난을 주시는 이유는 Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. Бурхан бидэнд зовлон өгч байгаа шалтгаан нь 우리를 다듬어서 하나님의 영광에 참여하는 자가 되게 하기 위해서예요. биднийг зас янзлаад Бурханы алтар сууд оролцуулах хүн болгохын тулд 고난을 통해서 내가 마땅히 다듬어질 부분이 다듬어지면 зовлонгоор дамжуулан миний заавал засагдах ёстой зүйл маань засагдчих юм бол 고난 주실 필요 있어요, 없어요? зовлон өгөх шаардлага байхгүй юу байхгүй 고난은 юу? 하나님 또 취해 가시는 거예요. Тэр зовлонгийг Бурхан аваад явна. 그래서 고난 피해 가게 해주세요라고만 기도할 게 아니고 Тиймээс зовлонгоос зайлхийгээд өгөөч гэж залбирах бус. 고난 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지를 깊이 생각해보고 주의 뜻을 배우고 주님 의지하기를 배워야 된다. Энэ зовлон донд эзний хүсэл юу вэ гэдгийг сайн нэхур залбираад эзний хүслийг сурах хэрэгтэй. 창세기 Эхлэл 40장을 보겠습니다. 40-р бүлгээс харъя. 창세기 40장 Эхлэл 40 23절부터 41장 1절 23-аас 41-ийн 1-р эшлэл 읽어보겠습니다. За уншия. Харин ахлах сүнж Йосефийг эргэж саналгүй түүнийг мартав. Бүтэн 2 жилийн дараа Паран нэгэн зүүд зөөдлөв.
харагтун паран гол дээр зогсож байх юм. 요셉은 형들의 시기로 애굽의 종으로 팔려갔죠. Йосеф ах нартаа үзэн ядагтаад Египт рүү боол болоод худалдагдсан. 그죠? Тийм биз? 시위대장 보디바르의 집에서 가정 총무로 일을 하게 됩니다. Хамгаалагчдын захирагч Потипорын гэрт боол болж зарцлагдав. 그런데 요셉이 주인의 처가 동침하자는 그 유혹을 거절해서 억울한 누명 쓰고 감옥에 들어갑니다. Гэхдээ энэ Йосеф эзнийхэн ихнэр хамт унтъя гэсэн зүйлээс татгалзнаас олж хийс хэрэгт гүтгэгдээд шоронд ордог. 감옥에 들어간 요셉이 바로 왕 애굽의 왕의 떡 굽는 관원장 술 관원장을 이제 섬기게 됩니다. Шоронд орсон Йосеф Египтийн хааны Фараон хааны талагчин Сүнш хоёрт үйлчилдэг. 요셉이 그들의 꿈을 해몽해 주죠. 해석해 주죠. Тэгээд Йосеф тэр хоёрын зүүдийг тайлж өгдөг. 이 술 맡은 관원장이 요셉의 말대로 이제 복직 다시 회복돼서 이 애굽 왕을 섬기게 됩니다. Энэ сүнч нь Йосефийн хэлсний дагуу дахин шоронгоос гараад Египтийн хаанд зөнгөө барьдаг. 술 맡은 관원장, 그죠? 네. 자, 그런데 요셉이 이 감옥에서 나가는 술 맡은 관원장에게 이렇게 부탁을 합니다. Гэхдээ шоронгоос суллагч байгаа сүнчид хандаад Йосеф ингэж гуйдаг. 나 아무 잘못이 없이 억울하게 감옥 들어왔습니다. Би ямар ч буруу зүйл хийгээгүй хэс эргээр шоронд орсон. 당신 나가면 그 왕에게 좀 얘기해서 나도 감옥에서 좀 나가게 해주세요. Та эндээс гарах юм бол хаанд дуулгаад намайг ч гэсэн шоронгоос гаргаарай. 자, 그런데 성경에 뭐라고 되어 있습니까? Гэтэл Библиэлд юу гэж гарч байна вэ? 23절에 23 дээр 술 맡은 관원장 요셉을 기억지 아니하였더라. ахлах сүнч Йосефийг эргэж саналгүй түүнийг мартав. 요셉도 감옥에서 나오고 싶었죠, 그죠? Йосеф ч гэсэн шоронгоос гарахыг хүссэн шүү дээ, тийм ээ? 그런데 Гэхдээ 술 맡은 관원장 요셉을 잊어버렸어요. энэ сүнч нь Йосефийг мартсан. 왜요? Яагаад вэ? 왜 그랬을까요? Яагаад тэгсэн бэ? 아직 받은 훈련이 더 남았거든요. Хараахан авах дасгалжуулалт үлдсэн байгаа байхгүй юу? 아직도 하나님 보시기에는 요셉을 더 연단해야 되거든요. Хараахан бурхныг харахад Йосефийг дахиад дасгалжуулах хэрэгтэй. 2년이 지났습니다. 2 жил өнгөрсөн. 애굽 왕이 꿈을 꿉니다. Египтийн хаан зүүдэлсэн. 해석해 줄 사람이 없습니다. Энэ зүүдийг нь тайлах хүн алга. 그런데 술 맡은 관원장이 요셉을 그때 기억합니다. Гэтэл энэ сүнч нь тэр үед Йосефийг сандаг. 잊게 하시는 분도 하나님이고 Мартуулсан нэг нь ч бурхан, 기억하게 하시는 분은 하나님입니다. сануулдаг нэг нь ч бурхан. 2년 동안 요셉은 더 훈련을 감옥에서 받았어야 했어요. 2 жил энэ Йосеф энэ шоронд дасгалжуулагдах хэрэгтэй байсан. 하나님은 요셉을 감옥에서 나와서 애굽의 총리로 세우게 하기 위해서 Бурхан Йосефийг шоронгоос гаргаад Египтийн захирагч болгохын тулд 애굽 왕에게 한 꿈을 주신 거예요. Египтийн хаанд нэгэн зүүд өгсөн. 준비가 되면 Бэлэн болвол 하나님은 사람을 세우십니다. Бурхан хүнийг босгодог. 훈련을 잘 통과하면 Сайн дасгалжуулагдах юм бол 하나님은 그런 훈련된 사람을 쓰시는 거예요. Бурхан тэр дасгалжуулагдсан хүнийг хэрэгэлдэг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 광야 교회는 가나안 땅이 목적지였다라고 말씀드렸습니다. Цөлтөг чуулган Ханаан утах зорьсон газар нь байсан гэж хэлсэн. 구원받은 성도는 신앙생활에 분명한 목표와 방향을 갖고 살아야 된다고 말씀드렸죠. Аврагдсан итгэгч итгэлийн амьдралдаа тодорхой зорилго, чиглэлтэй амьдрах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자, 그런데 구원받은 성도라도 Гэтэ аврагдсан итгэгч ч гэсэн 이 신앙생활의 목표와 방향을 잃어버릴 수 있다고 말씀을 드렸습니다. итгэлийн амьдралын зорилго, чиглэлээ алдаж болдгоо гэж хэлсэн. 어떤 경우에? Ямар 몇 тохиолдолд 가지 вэ? 말씀드렸죠. Хэдэн төрлийн зүйлийг хэлсэн шүү дээ. 하나님의 분명한 말씀에다가 자기 생각을 더할 때 Бурхны тодорхой үгэн дээр өөрийн бодлоо нэмэх үед 그러면은 тэгвэл 하나님의 뜻이 흐려지고 자기가 어떻게 해야 될지를 모르게 된다고 말씀드렸습니다. Бурхны хүсэл сарниад өөрөө ч гэсэн юу хийхээ мэдгээ ойлтгоо гэж хэлсэн. 두 번째는 Хоёрт нь 신앙생활을 적극적으로 하려고 하지 않을 때에 그럴 수 있다 그랬죠. итгэлийн амьдралаар итгэвч зүтгэлтэй амьдрыг гэж хичээхгүй байх үед тэгдгээсэн. 적당하게 신앙생활 하려고 하면 Тохируулсгийгээд итгэлээр амьдрыг гэвэл 반드시 죄를 짓게 됩니다. гарцаагүй гим нүгэл үүддэг. 그러면 마음이 어두워집니다. Тэгэх юм бол сэтгэл нь харанхуйлна. 신앙생활의 목표와 방향을 잃어버리게 됩니다. Итгэлийн амьдралын зорилго чиглэлээ алддаг. 또 Бас 반복적으로 불순종하고 죄를 지을 때 그럴 수 있다 그랬죠. давтамжтайгаар дуулуургүй хандаад гим нүгэл үйлдэх үед тийм болдгоо гэсэн. 삼손의 예를 들었잖아요. Самсоны жишээг хэлсэн шүү дээ. 삼손은 나실인이자 사사였는데 Самсон Назир хүн хэрнээ шүүгч байсан. 자기 정욕대로 처음에 딥나로 갔고 Өөрийн дур хүснийхээ дагуу эхлээд Тимнараа очдог. 그다음에 가사를 갔고 Тэгээд Газ руу явдаг. 그다음에 소리 골짜기까지 내려가서 Түүний дараа Сорокийн хүндий рүү хүртэл 누구 урагдаж 만났어요? очиод хинтээ уулзсан бэлээ? 들릴라를 만났습니다. Делилатай 어떻게 уулзсан. 됐죠? Тэгээ яасан бэ? 두 눈이 Хоёр нүд нь 뽑혔잖아요. ухуулсан.
구원받은 성도가 하나님의 말씀을 들으면서도 аврагдсан итгэгч Бурхны үгийг сонссон хэрнээ 반복적으로 불순종하고 죄를 짓잖아요. давтамжтайгаар дуулуургүй хандаад гэм нүгэл үйлдвэл 눈 뽑힐 수 있습니다. 조심하세요. нүдээ хуульчиж болно. Болгоомжтой байх хэрэгтэй. 삼손처럼. Самсон шиг. 네 번째, За дөрөвт нь 형제 자매를 미워함으로써 마음이 어두워질 수 있다고 말씀드렸습니다. ахын дүүсээ үзэн ядсаараа сэтгэл нь харанхуй болж болно гэж хэлсэн. 다섯 번째는 Тавдах нь 구원받은 성도가 하나님이 약속하신 영광과 상급을 바라보지 않을 때 그럴 수 있다고 그랬습니다. аврагдсан итгэгч Бурхны амласан шагнал тэр алдрыг харахгүй байх үед тийм болтгоо гэж хэлсэн. 저는 이제 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. Та бүхэн нэг бодоод үзээрэй. 나는 정말 하나님이 약속하신 영광과 상급을 바라보고 신앙생활을 하고 있는 거 맞나? Би үнэхээр Бурхны амласан алдар суулаад шагналыг хараад итгэлээр амьдарч байгаа хүн мөн үү? 한번 생각해 보세요. Нэг бодоод үзээрэй. 하나님은 구원받은 성도에게 영원한 영광과 상급을 주시겠다고 약속했는데 Бурхан аврагдсан итгэгчид мөнхийн алдар суулаад шагналыг өгөхийг хүсдэг гэж хэлсэн. 내가 영광과 상급을 바라보지 않고 있다면 신앙생활의 목표와 방향을 잃어버린 거잖아요. Гэтэл тэр би мөнхийн алдар суулаад шагналыг харахгүй итгэлийн амьдралаа зорилгоо алдаж байна гэсэн. 성경은 말씀했습니다. Библи хэлж байна. 우리가 다 그리스도의 심판대 앞에 드러날 것이다. Бид бүхэн Христийн шүүгсэнтийн өмнө гарч ирнэ. 각 사람이 그 몸으로 행한 것을 따라 칭찬과 영광과 상급을 받게 될 것이다. Хүн бүр биеэрээ юу үйлснийхээ төлөө шагнал алдрыг олж авна гэсэн. 믿습니까? Итгэж гэнэ үү? 저는 그 말씀 믿습니다. Би энэ үгэнд итгэдэг. 반드시 우리가 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 겁니다. Гарцаагүй бид хүн Христийн шүүгсэнтийн өмнө зогсон. 그날을 준비하고 살아야죠. Тэр өдөртөө бэлдээд амьдрах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 세 번째는 Гуравт нь 왜 성도가 신앙생활의 분명한 목표와 방향을 잃어버리게 되느냐? яагаад итгэгч хүн итгэлийн амьдралын тодорхой зорилго чиглэлээ алддаг вэ? 현재의 생활에 안주하려고 할 때 Одоогийн орчин нөхцөл амьдралдаа амар тайван бай гэх. 이스라엘 백성들은 광야에서 씨 뿌릴 곳을 찾았고 안식할 곳을 찾았습니다. Израилийн ард түмэн цөлд үр суулгах газрыг хайж исэн, амрах газар хайж байсан. 그러니까 자꾸 불평하고 원망하는 거예요. Тиймээс л байн гомдолдож төвөгшөөж байсан. 근데 성경에 보면요. Гэтэ Библиэс харвал 그 이스라엘 백성들이 하나님이 약속하신 가나안 땅을 바라보지 않았다라고 말씀했습니다. тэр Израилийн ард түмэн Бурхны амласан Канаан нутгийг хараагүй гэж гардаг. 저도 우리 성도들 중에 Би ч гэсэн манай итгэгчнэр дундаас 구원 받았다고 하고 신앙생활하면서 천국을 소망하지 않고 살아가는 성도들이 있을까봐 두렵습니다. аврагдсан хэрнээ итгэлээр амьдарч байгаад Бурхны тэр амласан диваажин харахгүй амьдарч явах уу гэдгээс санаа зовдөг. 시편 Дуулал 106편입니다. 106, 106편 дуулал 106, 24절 25절 20, 24, 25, 시편 106편 дуулал 106, 24절 25절입니다. 24, 25 읽어보겠습니다. уншия. Ард түмнээ өнөр өтөн болгож тэднийг өснүүдээс нь илүү хүчрхэгжүүлсэн тэр 시편 106편 за уушлаарай. 106-гийн 24, 25. 읽겠습니다. За хамт уншия. Тэгтэл тэд тааламжид нутгийг жигшсэн. Үгэнд нь тэд итгэлгүй харин майхнууд дотроо игдүүцэн бутунсан. Эзний дуу хоолойг сонсоогүй. 자 보세요. 편의점 한번 표시를 해보세요. За та бүхэн үзэг байвал тэмдэглээрэй. 낙토를 멸시하며 Тааламжид нутгийг жигшсэн гэд 24 дээр тэмдэглээрэй. 25절에 25 дээр 장막에서 원망하며 майхнууд дотор игдүүцэн 이거 бутансан. 연결시켜 보면 뭘 할 수 있냐면은 За энэ үгийг хооронд нь холбоод үзвэл юуг мэдэж болох вэ гэхээр 광야 생활 중에 원망했던 사람들이 누군지 알 수 있어요. цөлдөгч чуулган дотор гомдолж байсан хүмүүс хэн гэдгийг мэдэж болно. 누가 원망했어요? Хэн гомдолсон бэ? 낙토 가나안 땅을 멸시한 사람들이 불평하고 원망했다는 걸 알 수 있어요. Тааламжид нутаг буюу Канаан нутгийг жигшсэн, үл тоосон хүмүүс гомдолтож гонгонсон гэдгийг мэдэж болно. 불평하고 원망하는 사람의 마음속에 천국이 있을까요, 없을까요? Гомдолтож гонгонж байгаа хүний сэтгэлд диваажин байгаа юу байхгүй юу? 없어요. Байхгүй. 불평하고 원망하는 자의 마음속에 천국은 없습니다. Гомдолтож гонгонж байгаа хүний зүрх сэтгэл дотор диваажин байхгүй. 만약 우리가 천국을 소망하고 산다면 Магадгүй бид диваажин найдаад амьдрнаа гэвэл 불평하고 원망할 것이 아니라 гомдолтож гонгонох бус 감사하고 талархаж, 찬양하고 магтаж, 인내하며 신앙생활 할 수 있겠죠. төвчээд итгэлээр амьдарч чадаа. 왜? Яагаад? 천국을 바라보니까.
Девожин харж байгаа 그게 учраас. 너무나 확실한 거니까. Энэ нь үнэхээр 내가 баттай 곧 учраас. 들어갈 거니까. Би удахгүй очих учраас. 그죠? Тийм биз? 감사하고 талархаж 찬양하며 магтан дуулаад 인내하며 살아갈 수 있는 거예요. төвчээд амьдрч чаднаа. 광야 교회는 하나님의 공급하심이 있었다고 말씀드렸습니다. Сүлдэг чуулганд Бурхны хангалт байсан гэж хэлсэн. 대표적인 사건이 출애굽기 16장에 기록된 만나를 내려준 사건이고 Төлөл болсон үйл явдал нь гэтэл 16 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа маннагийн үйл явдал. 17장에 반석에서 나오는 생수를 마시게 한 사건이라고 말씀드렸죠. 17 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа хаднаас ус гаргаж байгаа үйл явдал гэж хэлсэн. 그중에 16장 출애굽기 16장에 만나를 내려준 사건을 공부했었습니다. 우리가. Тэр дундаас гэтэл 16 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа маннаг буулгасан үйл явдлыг бид 근데 сурсан. 만나는 몇 가지 특징이 있다고 Гэтэ 말씀드렸잖아요. маннад хэдэн төрлийн онцлог байгаа гэж хэлсэн шүү 첫 дээ. 번째 Эхнийх нь 하늘에서 내려왔다. Тэнгэрээс бууж 두 ирсэн. 번째 Хоёрт нь 이스라엘 진 중에 내렸다. Израильчүүдийн хоорон дунд буусан. 세 번째 Гуравт нь 만나는 일용할 양식이었다. манна нэг өдрийн хүнс байсан. 네 번째 Дөрөвт нь 이 이스라엘 백성들은 매일 만나를 거두는 수고를 해야만 했다. Израилийн ард түмэн өдөр бүр маннаг хураах хөдөлмөр гаргадаг байсан. 다섯 번째 Тавт нь 하나님은 만나를 통해서 Бурхан маннагаар дамжуулан 이스라엘 백성들이 습관적으로 하나님을 경외하지 않도록 교훈하셨다. Израилийн ард түмэн зуршил болгон амьдрахгүй байхаар тэдэнд сургамжилсан. 이런 내용을 우리가 지난 시간에 공부했었습니다. Энэ агуулгуудыг бид өнгөрсөн цаг дээр сурсан. 특별히 지난 시간에 습관적인 신앙생활의 위험성에 대해서 말씀을 드렸습니다. Онцгойлоод өмнөх цагаар энэ итгэлийн амьдралын зуршил болсон амьдралаас болгоомжлох аюулын талаар хэлсэн. 교회 생활을 하더라도 Чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа ч гэсэн 마음의 기쁨과 감사와 감동이 없다면 сэтгэлд нь баяр хөөр талархал, сэтгэл хөдлөл байхгүй бол 마음의 간절함과 소원이 없다면 сэтгэлд нь чин хүсэл болоод хүслэн байхгүй бол 그 성도는 тэр итгэгч 습관적인 신앙생활을 하고 있는 겁니다. зуршил болсон итгэлээр амьдарч байна гэсэн үг. 중요한 말씀이니까 다시 드릴게요. Чухал үг учраас дахиад хэлье. 교회 생활 하더라도 Чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа ч 마음의 гэсэн 기쁨과 감사가 없다면 сэтгэлд нь баяр хөөр талархал байхгүй, 간절함과 소원이 없다면 чин сэтгэл хүсэл байхгүй бол 지금 나는 습관적인 신앙생활을 하고 있구나라고 생각하면 됩니다. одоо би зуршил болсон итгэлээр амьдарч байгаа юм байна гэж бодоход болно. 습관적인 신앙생활은 우리의 마음을 어둡게 합니다. Зуршил болсон итгэлийн амьдрал бидний сэтгэлийг харанхуй болгодог. 신앙이 잠을 자게 만듭니다. Итгэлийн нойронд автуулдаг. 결국은 외식에 빠지게 됩니다. Эцэстээ хоёр нүрт байдал автдаг. 예수님께서 가장 싫어하신 것 중에 하나가 외식이잖아요. 외식. Есүсийн хамгийн дургүй зүйлсүүдийн нэг нь хоёр нүр. 자, 그런데 예수님은요. Гэтэ Есүс 습관적인 신앙생활에서 벗어날 수 있는 방법을 알려주셨어요. зуршил болсон итгэлийн амьдралаас гарах аргыг хэлж өгсөн. 요한계시록 Илчлэл 3장 3 18절 19절입니다. 18 19 요한계시록 3장 18절 19절 Илчлэл 3-ын 18 19 읽어보겠습니다. уншия. Баян болохын тулд гал цэвэршүүлсэн алд хувцаслахын тулд болон нүцгэрлийн чинь ичхүүр ил болчихгүйн тулд цагаан хувцас харахын тулд нүдэ тослох тосыг надаас худалдан ав гэж би чамд зөвлөе. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг. Тиймээс халуун бай гэмш. 자, 이 말씀은 습관적인 신앙생활하고 있는 성도들에게 그 습관적인 신앙에서 벗어날 수 있는 방법을 알려주신 거예요. Энэ үг нь зуршил болсон итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч анхан тус зуршил болсон итгэлийн амьдралаас гарах аргыг хэлж өгч 세 байна. 가지 말씀했죠. Гурван зүйлийг хэлсэн. 불로 연단한 금을 사서 Гал цэвэршүүлсэн алт аваад 금은 믿음을 뜻합니다. алт гэдэг нь итгэлийг хэлдэг. 자, 불로 연단한 금을 사라고 말씀했는데 Гал цэвэршүүлсэн алт гэж аваа гэж хэлсэн. 불은 뭘 뜻할까요? Гал нь юу хэлж байгаа вэ? 고난 뜻한다 그랬죠? Зовлон хэлж байгаа гэж хэлсэн. 그러니까 불로 연단한 금이라는 게 무슨 뜻이냐? Тэгэхээр гал цэвэршүүлсэн алт гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원받고 내가 주님을 따르고 섬기는 가운데 어떤 고난을 받는다 할지라도 그 각오를 하란 뜻이에요. Аврагдаад би эзнийг дагаа дуулууртын хандыг гэх үед ямар ч зовлон ирсэн түүнийг нь шийдээд давнаа гэсэн шийдвэр гаргаа гэсэн үг. 이상하게 들릴지 모르겠지만 Та бүхэн сонин санагдчих магадгүй ч гэсэн 구원받은 성도가 신앙생활 가운데 고난을 겪잖아요. аврагсан итгэгч итгэлийн амьдралдаа зовлон амсвал 어떻게 됩니까? яадаг вэ? 불평하고 원망합니까? Гомдлож гонгдгоо? 아닙니다. Үгүй ээ. 오히려 마음이 더 간절해집니다. Эсвэргээрээ сэтгэл нь улам чин сэтгэлийнх болдог. 오히려 더 생활이 깨끗해지게 돼 있습니다. Эсвэргээрээ энэ амьдрал нь улам цэвэр болдог. 또한 주님 주시는 위로와 기쁨을
얻게 됩니다. Тэгээд бас эзний өгч байгаа тайлгарал баяр хөөргийг олж авдаг. 우리 성도들에게 이런 경험 있는지 궁금합니다. Манай итгэж ахын ус ийм туршлага байна. 신앙생활 가운데 이тгэлийн амьдрал дундаа 주님을 따르는 가운데 혹은 전도하는 가운데 봉사하는 가운데 고난과 어려움을 겪잖아요. эзнийг дагах үедээ, дуулууртын хандах үедээ, сайн мэдээ тарах үедээ зовлон бэрхшээл тохиолдог 마음이 штэ. 더 간절해진다니까요. Гэтэл сэтгэл нь улам илүү чин сэтгэлийнх болдог. 생활이 더 깨끗해집니다. Амьдрал нь улам цэвэр болдог. 그리고 주님 주시는 위로와 기쁨을 얻게 됩니다. Эзний өгч байгаа тайлгарал баяр хөөргийг олж авдаг. 또 주님은 Бас эзэн 흰 옷을 사서 입으라 말씀했습니다. цагаан хувцас аваад өмсөө гэж 흰 хэлсэн. 옷이란 성도들의 거룩한 생활을 말하죠. Цагаан хувцас гэдэг нь итгэгч нарын ариун амьдралыг хэлж байна. 성도가 Итгэгч хүн 하나님 앞에 거룩하게 바르게 살고자 할 때에 Бурхны өмнө ариунаар зөв амьдрыг гэх үед 마음의 소원을 갖게 됩니다. сэтгэлд нь хүсэл бий болдог. 깨어 있는 생활을 하게 됩니다. Сэргэг амьдралаар амьдрдаг. 죄가 멀어지게 돼 있습니다. Гимнүглээс холддог. 정말 하나 앞에 바르게 살고자 하면 죄가 멀어지게 돼 있다는 거예요. Үнэхээр Бурхны өмнө зөв амьдрыг гэж хүсэх юм бол гимнүглээс холддог. 성도가 주님과의 교제가 단절되고 Итгэгч хүн эзэнтэй нөхөрлөн тасалдаж 성도들과의 주님과의 교제가 단절되고 능력을 잃어버리게 되는 이유는 эзэнтэй нөхөрлөн тасарч энэ хүч чадлаа алддаг шалтгаан нь 죄 때문입니다. гимээс болж. 죄. Гим. 다른 게 아니에요. 죄 때문에. Өөр зүйл биш. Гимнүгэл. 또 Бас 주님은 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라 그랬어요. Бурхан эзэн нүдний тосыг аваад нүдэндээ тослоо гэж хэлсэн. 안약이라는 건 말씀을 말합니다. Нүдний тос гэдэг нь үгийг хэлж байна. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다라고 말씀하고 있죠. Эзний үг миний хөлтөх дэнлүү, миний замдах гэрэл гэж хэлсэн. 주님의 말씀은 빛이에요. Эзний үг бол гэрэл. 말씀 따라 살아가는 성도는 빛 가운데 살아가는 성도예요. Үгийг дагаад амьдарч байгаа итгэгч хүн гэрэл дотор амьдарч байгаа итгэгч. 말씀을 가까이 있는 성도는요 빛을 가까이 있는 성도예요. Үгтэй ойр байгаа итгэгч нь гэрэлтэй ойр байгаа итгэгч. 주님의 말씀은 우리 마음의 눈을 밝혀줍니다. Эзний үг бидний сэтгэлийн нүдийг гэрэлтүүлдэг. 말씀 가운데 살아가는 성도는 Үгэн дотор амьдарч байгаа итгэгч 지금 이 시대가 어느 시대인지를 분별하고 살아가요. одоо энэ цаг үе ямар цаг үе вэ гэдгийг ялгаж салгаад амьдардаг. 늘 하나님 말씀을 묵상하는 성도는 Үргэлж Бурхны үгийг тунгаан боддог итгэгч 분명한 삶의 목표 방향을 알고 살아가요. амьдралынхаа тодорхой зорилго, чиглэлээ мэдээд амьдардаг. 우리 안에 하나님의 말씀이 풍성히 거할 때에 Бидний дотор Бурхны үг дүүрэн орчих үед 우리 믿음의 눈이 밝아집니다. бидний итгэлийн нүд гэрэлтдэг. 주님의 뜻을 분별하게 됩니다. Бурхны хүслийг ялгаж салгадаг. 그리고 멀리 보게 됩니다. Тэгээд бас алсыг харж чаддаг. 어디까지 보게 되죠? Аль хүртэл харах вэ? 저 천국까지 보게 됩니다. Тэр диваажин хүртэл харж чадна. 너무 천국이 분명하게 보여. Энэ диваажин дэндүү тод харагдав. 너무 확실해. Дэндүү баталгаатай. 다른 거에 마음 뺏기지 않아요. Өөр зүйл сэтгэлээ булаалгахгүй. 이 신앙생활을 담대하게 할 수가 있겠죠. Тэгээд итгэлээрээ зоригтой амьдарч чадна. 자, 예수님께서 습관적인 신앙생활에서 벗어날 수 있는 세 가지를 말씀하셨다 그랬죠? Есүс зуршил болсон итгэлээс ангижрах 3 зүйлийг хэлсэн гэсэн. 불로 연단한 금, Гал цэвэршүүлсэн алт, 흰옷, цагаан хувцас, 안약을 사서 нүдний тосыг худалдаж аваад нүдээ тослоо гэсэн. 이거 세 가지가 우리가 습관적인 신앙생활에서 벗어날 수 있는 방법입니다. Энэ 3 зүйл бол бид зуршил болсон итгэлийн амьдралаас гарах арга зам. 자, 그렇다면 Тэгвэл 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 매일 만나를 먹은 사건은 무엇을 설명하는 것이냐? Израилийн ард түмэн цөл амьдрангаа өдөр маанаг идсэн үйл явдал нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 마태복음 Матай 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 4장 4절. Матай 4-4. 마태복음 4장 4절 Матай 4-4. 읽어보겠습니다. Уншия. Гэвч Есүс хүн зөвхөн талгаар бус харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг хэмэв. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 Хүн зөвхөн талгаар бус 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀이 뭡니까? Бурхны амнаас гарч байгаа үг бүр гэдэг нь юу вэ? 성경입니다. 성경. Энэ Библи байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 밥만 먹는 게 아니고요. зөвхөн хоол идэх биш. 매일 하나님의 말씀을 읽고 묵상합니다. Өдөр бүр Бурхны үгийг уншиж тунгаан боддог. 우리 몸은 Бидний бие 우리가 먹은 음식으로 이루어져 있습니다. бидний идж байгаа хоол хүнсээр бүрддэг. 우리 몸은 우리가 먹은 음식을 가지고 소화시켜서 힘을 내죠. Бидний энэ бие эдсэн хоол хүнсээрээ дамжуулан боловсроод хүч гаргадаг. 그죠? Тийм биз? 건강하고자 한다면은 내 입으로 들어가는 음식을 잘 통제해야 됩니다.
Тиймээс эрүүл саруул бай гэвэл амаараа орж байгаа хоолыг сайн хянах хэрэгтэй. 아무거나 먹으면서 건강하려고 한다면 그거는 뭐 어리석은 거죠. Юу ч хамаагүй зүйл идж байгаа хэрнээ эрүүл саруул байна гэвэл тэр хүн монхог хүн байна. 자, 그런데 우리의 속사람, 우리 영혼은 Гэтэ бидний доторх хүн, бидний сүнс 무엇을 먹는다고요? юуг иддэг гэнэ үү? 하나님의 말씀을 먹습니다. Бурхны үгийг иддэг. 하나님의 말씀. Бурхны үг. 여러분 평생 동안 몇 가지 음식 먹어봤어요? Та бүхэн насан туршдаа хэдэн төрлийн хоол хүнс идэж үзсэн бэ? 뭐 세보면 몇 가지 음식 될 것 같아요. За тоолоод үзвэл хэд болох вэ? 별로 안 됩니다. 몇 가지 안 됩니다. Тийм олон байхгүй шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 근데 하나님께서 우리 영혼의 안식으로 66가지 음식을 준비해 주셨어요. Гэтэ Бурхан бидний сүнсний хоол болгож 66 хоолыг бэлдсэн байна. 여기 다양한 음식이 우리 영혼의 다양한 음식이 안에 있는 거예요. Энд бидний сүнсэнд хэрэгтэй олон янзын хоол хүнс байгаа. 자, 우리의 육신은 음식을 먹지만 우리 영혼은 말씀 먹는다 그랬습니다. Бидний махбод хоол иддэг ч гэсэн бидний сүнс маань үгийг иддэг гэж 우리 хэлсэн. 몸은 우리 입으로 들어간 것을 먹지만 Бидний бие амаар орж байгаа зүйлийг идэж байгаа ч гэсэн 우리의 속사람은 бидний доторх хүн 우리가 귀로 듣고 бидний чихээр сонсож 눈으로 본 것을 먹습니다. нүдэрээ харж байгаа зүйлийг иддэг. 우리 몸이 Бидний бие 우리가 먹은 음식으로 이루어지는 것처럼 бидний идж байгаа хоол хүнснээр бүрэлддэг шиг 우리의 믿음은 бидний итгэл 우리가 들은 말씀으로 성장하는 거예요. бидний сонсож байгаа итгэлээр дамжуулан өсдөг. 그죠? Тийм биз? 우리 몸은 우리가 먹은 음식으로 힘을 내는 것처럼 Бидний бие бидний идж байгаа хоол хүнсээр дамжуулан хүч гаргадаг шиг 우리의 영혼은 우리의 속사람은 бидний сүнс бидний доторх хүн 우리가 배우고 들은 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 깨닫고 힘과 지혜를 얻는 거예요. бидний сонсож байгаа бидний сурч байгаа Бурхны үгийг сонсоод түүгээр нь хүч болоод мэрэгүү ухааныг олж авдаг. 잘 안 먹으면은 건강할 수 없잖아요. Сайн идэхгүй бол эрүүл чирэг байж чадахгүй шүү дээ. 마찬가지입니다. үүнтэй 우리의 адилхан 속사람도요. бидний доторх хүн ч 말씀을 гэсэн 안 먹고 건강할 수는 없어요. үгийг идэхгүйгээр эрүүл саруул байж чадахгүй. 우리 몸이 건강에 좋지 않은 거 다 먹으면서 건강할 수 없는 것처럼 Бидний бие эрүүл мэндэд сайн биш зүйлийг идээд эрүүл байж чадахгүйтэй адил 우리 영혼에 좋지 않은 것들을 자꾸 보고 들으면서 우리 속사람이 건강할 수는 없다는 거예요. бидний энэ сүнс нь тийм сайн зүйл сайн биш зүйлийг сонсож харангаа бидний сүнс эрүүл байх боломжгүй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그런데 하나님은 Гэхдээ Бурхан 매일 이스라엘 백성들에게 만나를 내려 주셨습니다. өдөр бүр Израилийн ард түмэнд маннаг буулгаж байсан. 그런데 Гэхдээ 아말렉 족속에게 잡혀가는 백성들도 있었다는 거예요. Амелех үндэстэнд баригдчихсан хүмүүс ч гэсэн байсан. 하나님은 이 백성들을 위해서 구름 기둥, 불 기둥으로 인도해 주시고 Бурхан Израилийн ард түмнийг үүлэн баган, галан багнаар удирдсан. 그 구름 기둥, 불 기둥을 따라올 수 있도록 힘을 내기 위해서 만나를 주셨는데 Тэр үүлэн баган, галан багныг дагаад ирэхийн тулд хүч болох үүднээс маннаг өгч байсан. 아말렉 족속에게 잡혀가는 백성들이 있었다. Гэтэл Амелех үндэстэнд баригдчихсан хүмүүс байсан. 신명기 Тэгээд туйл 25장 25 신명기 25장 Тэгээд туйл 25 17절 18절입니다. 17 18 25장 17절 225 18절 дугаараас 25-ын 17 18 읽겠습니다. уншия. Игэвдээс гарч ирэхэд замд чинь Амелех чамд юу хийснийг санагтун. Тэд эзэн бурхнаас чинь эмээлгүй та нарыг аян замдаа ядарч зүдэрч явхад чинь уулзаад ард чинь яваа сул дорой хүмүүсийг цогсон билээ. 자, 어째서 아말렉 족속에게 잡혀가는 사람들이 생겨나게 됐느냐? Яагаад Амелех үндэстэнд баригдчихсан хүмүүс гарч ирсэн бэ? 18절에 뭐라고 되어 있습니까? 17 дээр юу гэж хэлж байна вэ? 내 뒤에 떨어진 약한 자들을 18 дээр хойно ард минь яваа сул дорой хүмүүсийг цогсон гэж байна. 왜 이스라엘 무리에서 뒤떨어지게 됐을까요? 그러면 Яагаад тэгвэл Израилийн ард түмэн сүргээсээ тасарсан бэ? 왜요? Яагаад вэ? 만나를 안 먹었거든요. Маннаг идээгүй байхгүй. 만나는 매일 아침 이슬과 함께 내렸습니다. Манна өглөө бүр шүүдэртэй хамт буудаг байсан. 해가 뜨면 만나 어떻게 돼요? Нар жаргах юм бол манна яадаг байсан бэ? 만나는 사라집니다. Энэ манна арилдаг байсан. 게으른 사람은요? Гэтэ залхуу хүмүүс 늦게 일어나는 사람 만나 거둘 수 있어요? 못 거둬요? оройтож болсон хүн маннаг хурааж чадахгүй юу? 못 거둬요. Хурааж чадахгүй. 그러면은 Тэгвэл 그날은 굶어야 돼. тэр өдөртөө өлсөн. 그죠? Тийм биз? 구름 구둥 불기둥 떠올라서 막 가고 있습니다. Тэгээд үүлэн баг нь галан баг нь дээш гараад хөдлөө явж байна. 만나를 먹은 이 사람들은 구름 기둥 불기둥을 따라갑니다. Манна исэн Израилийн ард түмэн үүлэн баг нь галан багныг дагаа явж байна. 못 먹은 사람들은요? Идэж чадаагүй хүмүүс нь
힘이 없어. хүчгүүд нь 점점 멀어지는 거예요. баг багаар л ингээд холдож байна. 그러면 어떻게 된다? Тэгвэл юу болох вэ? 아말렉 족속에게 Амалик үндэстэнд 잡혀간다. баригддаг байсан. 누가 잡혀갔다고요? Хэн баригдаа авсан гэнэ үү? 게으른 사람들. Залахгүй хүн. 근데 오늘날 교회에도 이런 일이 반복되고 있다는 거 알아야 됩니다. Гэтэ өнөө цагт гэсэн чуулган дотор ийм зүйл давтагдж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 여러분 정말 게으름은요 반드시 버려야 될 죄입니다. Та бүхэн үнэхээр энэ залхуур бол зайлшгүй хаях ёстой гим. 게으르면 신앙생활 할 수 없어요. Залхуу байвал итгэлээр амьдрч чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 여러분 생각해 보세요. Та бүхэн бодоод үзээрэй. 자, 구원받지 않은 학생들은 학교에서 공부만 하면 되잖아요. За аврагдаагүй сурагчид сургууль дээр хичээлээ хийхэд л болно шүү дээ. 물론 공부도 잘 안 하겠지만 Мэдээж 어쨌거나 응? хичээлээ сайн хийхгүй ч гэсэн ямар тааж 아무튼 공부하면 되잖아요. 그죠? хичээлээ хийхэд л болно шүү дээ. 그런데 그리스도 학생들은 모두 해야 돼. Харин Христэд итгэгч сурагчид юу хийх хэрэгтэй? 신앙생활도 해야 돼. Итгэлийн амьдралаараас амьдрах хэрэгтэй. 또 부지런해야 되겠죠. 그죠? Бас ажилсаг байх хэрэгтэй. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 직장 생활하는 사람도 마찬가지입니다. Ажил төрөл хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй. 공부받지 않는 직장 사람들은 그냥 직장만 다니면 돼. Авдаагүй ажил явж байгаа хүмүүс бол ажиллаа хийхэд л болно. 그런데 그리스도인 직장인들은 어떻게 해야 돼요? Гэтэ Христэд итгэгч ажилчид яах 직장도 хэрэгтэй вэ? 다니고 Ажиллаач хийн, 교회 생활도 해야 돼. чуулганы амьдралаач авч явна. 또 부지런해야 되잖아요. Тэхийн тулд ажилсаг байх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 부지런하지 않으면 신앙생활 할 수 없어요. Ажилсаг байж чадахгүй бол итгэлээр амьдрч чадахгүй. 잠언 Сургаал үгс 12장 12 잠언 12장 27절입니다. Сургаал үгс 12-ийн 27 잠언 12장 27절 Сургаал үгс 12-ийн 27 읽겠습니다. За уншия. Лазан нь ангийн махаач эс шарах хатал зүтгэлт нь үнэт өмчийг олно. 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하느니라. Лазан нь ангийн махаас эс шарнаа. 만나는 이스라엘 진에서 멀리 떨어진 곳에 내린 것이 아니고 이스라엘 진에 내렸다고 말씀드렸잖아요. Манай Израилийн хуарангаас хол буусан биш, Израилийн хуаран донд буусан гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그래서 조금만 일찍 일어나면요 만나 거둬서 먹을 수 있는 거예요. Тиймээс жоохон эрт босох юм бол маанаг хурааж чадах байсан. 그런데 만나는 해가 뜨면 사라졌기 때문에 Гэтэ энэ маана нар мандангууд арилдаг байсан учраас 게으른 자는 아무리 가까운 데 내려도 게으른 자는 만나를 거둘 수가 없는 거예요. хичнээн ойрхон буусан ч гэсэн залхуу хүн маанаг хурааж чадахгүй байсан. 만나를 얻을 수 없으니까 먹을 수 없고 Маанаг хурааж чадаагүй учраас идэж 못 чадахгүй. 먹으니까 힘이 없고 Идэж чадаагүй учраас хүчгүй. 힘이 없으니까 Хүчгүй учраас 무리해서 сүргээсээ 떨어져 나가는 거예요. тасарч байна. 여러분 교제 떨어진 대부분의 성도들은 말씀을 읽을까 안 읽을까요? Хүмүүсээ энэ нөхөрлөөсөө холдсон дийлэнх итгэгчнэр үгээ уншдаггүй юу? 대부분 안 읽습니다. Уншдаггүй. 말씀을 묵상하는 성도가 교제에서 떨어지는 거 한 번도 못 봤어요. Үгийг тунгаан бодож байгаа итгэгч нөхөрлөөсөө холдож байгааг нэг ч удаа харж байгаагүй. 신앙생활은 적극적이고 부지런해야지만 할 수 있어요. Итгэлийн амьдралаар итгэвтэй ажилсаг байж ижил амьдрч чадна. 게으르고 적당하게 신앙생활 하려고 하면 반드시 죄를 짓게 되고 Залхуу тохируулс хийгээд итгэлээр амьдрыг үл гарцаагүй гэм нүгэл үйлдэн 결국은 교제에서 떨어진다니까요. эцэстээ нөхөрлөөсөө холддог. 사무엘하 2 дугаар Самуэль 중요한 말씀 드리려고 за 합니다. одоо чухал үгийг хэлэх гэж байна. 사무엘하 11장 2 дугаар Самуэль 11 355 дугаар удас 사무엘하 11장 1절 2절 2 дугаар Самуэль 11-ийн 1 2 다윗의 여러분 다윗 아시잖아요. та бүхэн Давидыг мэдэн шүү дээ. 다윗의 생애는 Давидын амьдралд 계속 올라가는 삶이었다가 байн өксөж амьдрч байгаад 한 가지 사건을 통해서 нэгэн үйл явдлаас болж 내려가게 됩니다. урууддаг. 그게 뭐냐? Тэр нь юу вэ? 사무엘 11장에 기록된 범죄입니다. 2 дугаар Самуэль 11-р бүлэг дээр гарч байгаа гимнүгэл. 자, 그런데 이 다윗이 왜 죄를 짓게 됐는지를 잘 한번 우리가 살펴보겠습니다. Гэтэ энэ Давид яагаад гимнүгэл үйлдэх болсон түүнийг нь ажиглаж харъя. 1절, 2절을 읽어보겠습니다. 11-ийн 1 2-ыг уншийе. Хавар цаг хаад дайнд морддог үеэр Давид Йобыг түшимдүүд болон бүх Израилийн хамт илгээхэд тэд Аммоны хөвгүүдийг сөөрүүлж Рабаг бүслэн авав. Давид харин Иерусалимд үлджээ.
Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал үлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэйн төрөх ихэд үзэгсэнтэй ажээ. 자, 이 말씀을 잘 묵상해 보면 Энэ үгийг сайн тунгаан бодвол 믿음의 사람 다윗이 왜 죄를 짓게 됐는지 그 이유를 알 수 있어요. итгэлийн хүн Давид яагаад гэм нүгэл үлдсэн тэр шалтгааныг нь мэдэж чадна. 뭘까요? Юу вэ? 뭘까요? Юу вэ? 게으름입니다. Залхуурал. 게으름. Залхуурал. 게으름 때문에 죄 짓게 된 거예요. Залхуурлаас болж гэм хийж байна. 자, 근데 게으르다는 게 어떤 뜻이냐? Гэтэ залхуу байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 잘 들어보세요. Сайн сонсоорой. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 해가 돌아와서 왕들이 출전할 때가 되었다고 돼 있죠? хавар цаг хаад дайнд морддог үе ирсэн гэж байна. 그죠? Тийм багаз. 그러면은 다윗은 어디가 있어야 되는 거예요? Тэгвэл энэ Давид хаана байх ёстой вэ? 전쟁터에. Дайны 근데 талбарт. 다윗 지금 어디 있습니까? Гэтэл одоо Давид хаана байна вэ? 왕궁에 있잖아요. Хааныхаа ордонд байна. 그죠? Тийм багаз. 게으른다는 게 무슨 뜻이냐? Залхуурна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 마땅히 자기가 있어야 될 그 자리에 있지 않는 것이 게으른 거예요. Зайлшгүй өөрийн байх ёстой байр суурьнда байхгүй байх нь залхуурал. 아시겠어요? Ойлгосноо? 또 Бас 성경은 다윗이 Библиэлд Давидыг 저녁에 침상에서 일어났다고 기록돼 있죠. орой үдэш орноосоо бослоо гэж гарч байна. 다윗이 사울에게 쫓겨다닐 때는요. Энэ Давид Саулаас хөөгдөд явах үед 새벽에도 일어나 가지고 하나님께 기도하고 찬양을 했어요. үүрээр босоод бурхан тандад залбираад магтан дуулдаг байсан. 깨어 있었거든요. Сэргэг байсан. 그런데 다윗 지금은 어떻게 합니까? Одоо Давид ямар байна вэ? 아침도 지났습니다. Өглөө ч өнгөрсөн байна. 낮도 지났습니다. Өдөр ч өнгөрсөн байна. 밤에 Шөнө 침상에서 일어났습니다. орноосоо босож байна. 어떤 모습이죠? Энэ ямар дүр төрх вэ? 게으른 모습이잖아요. Залхуу дүр төрх. 아마 침상에서 하루 종일 뒹굴뒹굴 했을 거예요. 그죠? Магадгүй орон дээр өдөржингөө л хөрөөсөн баг тийм ээ. 이리 뒹굴 저리 뒹굴. Ийшээс нэг хөрөөгөө, тийшээс нэг 많이 хөрөөгөө. 해봤죠? 응? Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн ингэж 많이 үдсэн биз 해봤죠? дээ? 침상에서 뒹굴. Орон дээр ингэж үдсэн биз дээ? 그러다가 일어났어. 밤에. Ингэж яагаад шүн боссон. 게으른 자의 특징이 뭐냐면은 Залхууны онцлог юу вэ гэхээр 절제하지 못한다는 거예요. өөрийгөө захирч чаддаггүй. 특별히 무엇을? Онцгой нь юуг вэ? 잠을. Нойроо. 게으른 자는 잠을 절제하지 못합니다. Залхуу хүн нойроо захирч чаддаггүй. 우리 교회 성도들 중에 Манай чуулганы итгэгчнэр дотор 잠을 절제하지 못해가지고 교제 못 나오고 말씀 못 듣는 그런 성도가 있으면은 나중에 다윗처럼 됩니다. нойроо захирч чадахгүй, үгэндээ ирч чадахгүй, нөхөрлөө оролцож чадахгүй итгэгч байвал дараа нь Давид шиг болно. 세 번째, 3-т нь 다윗이 왕궁 지붕 위를 걷고 있었잖아요. Давид хааны өргөний ордон дээгүүрээ алхаж байсан. 그죠? Тийм биз? 네, 물어보겠습니다. Асууя. 밤에 늦게까지 잠자다가 이제 일어난 이 다윗이 어떤 마음으로 왕궁 지붕을 걷고 있었을까요? Шүн орой хүртэл унтжгаад босоод алхаж байгаа энэ Давид ямар сэтгэлээр алхаж байгаа вэ? 어떤 마음? Ямар сэтгэл вэ? 교만한 마음. Бардам сэтгэл. 교만한 마음. Бардам сэтгэл. 게으른 자의 마음에는요, Тэгэхээр залхуу хүний сэтгэлд 교만이 자라요. бардамнал ургадаг. 게으른 자의 마음에 뭐가 자란다? Бардам хүний сэтгэлд юу ургадаг гэнэ үү? 교만이 자란다고. 교만이. Энэ залхуу хүний сэтгэлд бардамнал 자, ургадаг. 마귀는 이때를 놓치지 않고 Энэ бузар сүнс энэ үеийг алдаагүй. 다윗을 향해서 유혹의 화살을 날렸습니다. Давид руу чиглүүлэн уруу дадлахын сумаа харавсан. 다윗이 그때 그 마귀가 쏜 이 유혹의 화살, 불화살을 정통으로 맞았습니다. Тэгэхээр энэ Давид ч гэсэн тэр бузар сүнсний уруу дадлахын галт суманд бүхэл биеэрээ оногдсон. 2절만 다시 읽어보죠. Хоёрдугаар ишлэлийг л уншия. Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхалж байгаад угаал үлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэйн төрөх ихэд үзэгсэнтэй ажээ. 몽골 성경에는 그곳에서라는 말이 없어요. За Монгол Библиэлд тэр газарт гэсэн үг байхгүй байгаа. 한국어 성경에는 그곳에서라는 말씀이 있습니다. Солонгос Библиэлд тэр газарт гэсэн үг байдаг. 그곳이 어디입니까? Тэр газар гэж хаана вэ? 게으름, 마땅히 있어야 할 곳을 서 있지 않은 벗어난 자리. Зайлшгүй байх ёстой газартаа байхгүй байгаа түүнээсээ гарсан газар. 그리고요, Тэгээд 잠을 절제하지 못한 그곳. нойроо захирч чадаагүй тэр газар. 교만한 마음. Бардам сэтгэл. 거기에 마귀가 역사하는 거예요. Тэнд бузар сүнс ажилласан. 여러분, 마귀가 역사하는 곳이 따로 있습니다. Энэ бузар сүнсний ажилтдаг газар тусдаа байдаг. 마귀가 겸손한 자의 마음속에 역사할까 안 할까요? Энэ бузар сүнс даруй хүний зүрх сэтгэлд ажиллах уу ажиллахгүй юу? 역사 안 합니다. Ажиллахгүй.
마귀는 교만한 자의 마음속에 역사하잖아요. Харин бузар сүнс бардам хүний сэтгэлд ажилладаг. 그죠? Тийм биз? 자, 다윗이 Давид 그곳에서 마귀가 쏜 유혹의 불화살을 맞았어요. тэр газарт бузар сүнсний харавсан гал суманд оногцсон. 우연히 목욕하는 한 여인을 보게 됩니다. Санамсаргүй угаал үлдэж байгаа нэгэн эмэгтэйг хардаг. 어떤 마음이 올라와요? Ямар сэтгэл төрж ирэх вэ? 음욕이 올라옵니다. Садар самуун гарч ирнэ. 그래서 Тэгээд 죄를 짓게 된 거예요. гимнүгэл үйлдэж байна. 게으름 때문에 얼마나 무서운 죄를 짓게 되는지 말씀드린 겁니다. Залхуурлаас болж хичнээн аимшигтэй гимнүгэл үйлдэж байгааг хэлж байна. 우리 교회 성도들 중에도 혹시라도 Манай чуулганы итгэгчнэр дотроос магадгүй 게으름 때문에 말씀 읽지 않고 залхуурлаас болж үгэн уншихгүй байж, 게으름 때문에 교회에 참석하지 않고 залхуурлаас болж нөхөрлөлтөд оролцохгүй байж, 그런 성도는 반드시 마귀의 유혹의 화살을 맞게 됩니다. тийм хүн гарцаагүй бузар сүнсний уруу дадлахын суманд оногдно. 우리 교회 성도들도 그래서 교제 떨어진 성도들이 있을 거예요. Манай чуулган дотор тийм итгэгч анхан дүүс нөхөрлөөс холдсон ч гэсэн байгаа. 그죠? Тийм биз? 성경은 게으름이 육신에 속한 죄, 반드시 버려야 할 죄라고 말씀하고 있습니다. Библиэлд энэ залхуурлыг махбодын гим нүгэл гарцаагүй хаях ёстой гим гэж хэлсэн. 로마서 Ром 12장 12 11절을 보겠습니다. 11-р эшлэгийг харъя. 12장 11절 12-ийн 11 1282 дугаар удас. 여러분 마음에 게으르고자 하는 마음이 올라올 때요. 이 말씀을 좀 외워두시면 좋을 것 Та 같아요. бүхний зүрх сэтгэлдээ залхуурал гарч ирэх юм бол энэ үгийг цээжлэхэд болно. 12장 11절을 같이 읽어보겠습니다. 12-ийн 11-ийг хамт уншийе. Хичээл зүтгэлт бүү хойрог бай. Эзэн дүүлжлэн сүнс дор шат. 게으르고 싶습니다. 게으른 마음이 올라옵니다. За залхуурлагыг хүсэж залхуурал гарч ирж байна. 아 주님이 부지런하 게으르지 말고 열심을 품고 주님 섬기라고 말씀했지. Эзэн хичээл зүтгэлт бүү хойрог бай. Эзэн дүүлжлэн сүнс дотор шат гэж хэлсэн шүү дээ. 그러면 тэгвэл 침대에서 금방 일어날 겁니다. орноос угс хийгээл босох бах. 쓸데없이 막 스마트폰 보고 있다가 이 말씀을 생각하면 아 이거 그만해야 되겠다. Хэрэггүй гар утсаа оролцож байгаад энэ үгийг санах юм бол болохгүй юм байна гэл өөрийн ухаантай болно. 하루에 뭐 말씀 못 읽으면서 몇 시간씩 스마트폰 보고 있으면 그거 게으른 거예요. Өдөрт үгэн уншихгүйгээр хэдэн цагаар гар утсаа оролцож ивэл тэр нь залхуу байна. 자, 광야 교회는 하나님의 공급하심이 있었다고 말씀드렸습니다. Цөлдөг чуулганд бурхны хангалт байсан гэж 또 хэлсэн. 하나의 대표적인 사건이 출애굽기 11장에 기록된 르비딤 사건입니다. За дахиад нэг үйл явдал нь гэтэл 17 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Репидимийн үйл явдал. 하나님은 이스라엘 백성들이 르비딤에 도착했을 때에 Бурхан Израилийн ард түмэн Репидимд очих үед 반석을 쳐서 생수를 나오게 하셔서 그 생수를 마시겠죠. хадыг цохоод хаднаас ус гаргаад тэр усыг уулгасан. 화면 좀 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 이스라엘 민족 애굽에서 나와서 Израилийн ард түмэн Египтээс гараад 홍해를 통과하고 Улаан тэнгисийг гатлаад 시내 광야에서 40년 생활을 하게 됩니다. Синай цөлд 40 жил амьдардаг. 그런데 이 시내 광야에 가보면 Гэтэ энэ Синай цөлд очиод үзвэл 지금도 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활했던 많은 흔적들이 남아 있어요. одоо ч гэсэн Израилийн ард түмэн 40 жил амьдарсан маш олон уул мөрнүүд үлдчихсэн байдаг. 그들이 이제 홍해에서 엘림에 도착했다고 돼 있는데 Тэдгээр хүмүүс Улаан тэнгисийг гатлаад Илимд очисон гэж гардаг. 지금도 엘림에는 이 우물이 있습니다. Одоо ч гэсэн Илимд очих юм бол энэ худаг байгаа. 지금도 사람들이 이 우물에서 물을 떠서 마십니다. Одоо ч гэсэн хүмүүс энэ худагаас ус аваад уудаг. 또 출애굽기 16장에 만나를 내려주신 사건이 기록되어 있잖아요. Бас гэтэл 16 дугаар бүлэг дээр маннаг буулгасан үйл явдал 성경에 бичигдсэн. 보면 만나를 그냥 먹은 게 아니고 이것을 절구에 넣어서 갈기도 하고 삶아 먹기도 하고 요리를 해서 먹었다고 되어 있거든요. За Библиэр сарах юм бол энэ маннаг зүгээр идээгүй буталж исэн бас шарж исэн хайрч идчихсэн гэж гардаг. 실제로 이제 보면은 이 이스라엘들이 만나를 돌에다가 절구에다 넣고 이렇게 갈아서 이게 갈은 흔적들도 많이 남아 있고. Боддоор Израиль руу очих юм бол маннаг ч гэсэн чулуун дээр тавиад бутлаад идчихсэн уул мөрн үлдсэн 여기가 байдаг. 르비딤입니다. Энэ бол Рефидим. 르비딤 언덕에 보면은 바위가 있고 Рефидим толгод дээр очих юм бол нэг хад байдаг. 바위가 둘로 쪼개져 있습니다. Энэ хад хоёр хэсэгт хуваагдсан байдаг. 많은 물이 나와서 이제 흘렀던 흔적들이 지금도 남아 있어요. Маш их ус гарч ирээд урссан тэр уул мөр одоо хүртэл байдаг. 우리 출애굽기 17장을 보겠습니다. Гэтэл 17 дугаар бүлгээс харъя. 출애굽기 17장 Гэтэл 17 1절부터 1-ээс 7절입니다. 7 дугаар ишлэл 81-р хуудас 1절부터 7절 1-ээс 7 읽어보겠습니다. За уншия.
Дараа нь Израилийн хүүгүүдийн даяар хотод түмэн эзний тушаалаар аялан Син цөлөөс хөдлөн явсаар Рефидимд буудаллав. Тэнд хотод түмэнд уух ус байсангүй. Ард олон Мосетэй маргалтан бидэнд уух ус өг гэсэнд Мосе тэдэнд та нар яагаад надтай маргалтаж байна вэ? Та нар яагаад эзнийг сорж байна вэ гэв. Харин ард түмэн тэнд ус хүсэн цангаж Мосегийн эсрэг гомдлон гогнолдож та юунд биднийг Египтээс авчран биднийг болон үр хүүхэд мал сүргийг маань цангааж алах гэж байна вэ гэлцөв. Мосе эзэнд хашгиран би энэ ард түмнийг яах вэ? Жаахан удвал тэд над руу чулуу шидэх болно гэв. Тэгэхэд эзэн Мосед чи ард түмний өмнө гарч Израилийн ахмадуудаас заримыг нь дагуулад яв. Тэгэхдээ Нийл мөрнийг цогсон тайгаа гартаа авч гай. Үзэг түн би Хоребийн хадан дээр чиний өмнө зогсох болно. Чи хадыг цог. Тэгвэл тэндээс ус гарч ард түмэн уух болно гэв. Мосе Израилийн ахмадуудын нүдний өмнө тэр ёсоор үлджээ. Мосе тэр газрыг Маса ба Мереба гэж нэрлэв. Учир нь Израилийн хүүгүүд маргалцсан бөгөөд эзэн бидний дунд байна уу үгүй юу гэж эзнийг сорьсон юм. 이스라엘 백성들이 르비딤에 도착했을 때에 마실 물이 없었습니다. Израилийн ард түмэн Рефидимд буудаллах үед уух ус байгаагүй. 그래서 하나님을 원망했죠. Тэгээд бурханд гомдолсон. 그때 하나님께서 모세에게 반석을 쳐서 생수를 나오게 했고 그것을 마시게 했습니다. Тэр үед бурхан Мосед хадыг зохиод ус гаргаад тэр усыг уулгасан. 자, 그렇다면 이스라엘 백성들이 Тэгвэл энэ Израилийн ард түмэн 르비딤에서 반석에서 나는 생수를 마신 이 사건은 무엇을 설명하는 것이냐? Рефидимд хаднаас уусан ус нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 성경은 예수님을 반석에 비유하고 있습니다. Библиэлд Есүсийг хадтай зүйрлж байгаа. 이사야서 Исая. 여기 잡아두시고 출애굽기 17장 За гэтэл 17-гоо хавчуулаад 또 찾을 겁니다. за дахиад хайж байгаа. 이사야서 26장 Исая 26 4절입니다. 4-р ишлэл 4절 26-гийн 4. (26장 4절) 26-гийн 4. 읽어봅시다. За уншия. Эзэнд өөрд итгэх тун. Учир нь эзэн бурхан дотор мөнхийн хад бий. 주 여호와는 영원한 반석이시라. Эзэн бурхан мөнхийн хад. 하나님은 영원하시잖아요. Бурхан бол мөнхийнх. 그죠? Тийм биз? 반석의 특징은 변함이 없다, 견고하다 그런 뜻입니다. Хадны онцлог нь хувирдаггүй, өөрчлөгддөггүй гэсэн утгатай. 우리를 향한 하나님의 능력과 지혜와 그 사랑은 변함이 없잖아요. Бурханы бидэнд хандж байгаа хүч чадал, мэрэгүү ухаан тэр хайр нь хувиршгүй. 그래서 성경은 하나님을 반석에 비유하고 있는 거예요. Тиймээс Библиэлд бурхныг хадтай зөөрлж байна. 28장 28-ийн 16절 16 дугаар ишлэл. 28장 16절 28-ийн 16. 또 읽어볼까요? За уншия. Тиймээс эзэн бурхан үзэг тун би Сионд нэгэн чулууг шалгагдсан үнэт бат суурлуулсан суурийн булан чулууг тавина. Түүнд итгэгч нь үл тэвдэн. 자, 이 말씀에서 한 돌을 시온에 두셨다고 돼 있는데 Энэ үгнээс харах юм бол нэгэн чулууг Сион тавьсан 이 гэж. 한 돌은 예수님 말하는 거예요. Энэ нэгэн чулуу гэдэг нь Есүсийг хэлж 자, байна. 그런데 하나님은 이 돌이 기초돌이라고 말씀했죠. Гэхдээ бурхан энэ чулууг суурийн булан чулуу гэсэн. 예수님은 우리의 구원의 기초, 믿음의 기초, 교회의 기초가 되시잖아요. Есүс бидний итгэлийн суурь, авралын суурь, чуулганы суурь болж байгаа. 그죠? Тийм биз? 그리고 이 돌은 시험을 통과한 돌이라고 되어 있습니다. Тэгэхээр энэ чулуун шалгагдсан гэж байна. 예수님은 모든 시험과 고난을 통과하고 우리를 구원하기에 합당한 분이라는 것이 증거됐죠. Есүс бүхий л зовлон сорилтыг даван туулаад биднийг аврах зохистой нэгэн гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн. 그죠? Тийм биз? 그래서 예수님을 가리켜서 시험한 돌, 기초돌이라고 말하는 거예요. Тиймээс Есүсийг хэлэхдээ шалгагдсан чулуу, суурийн чулуу гэж хэлж байна. 스가랴서 Захария 3장도 보겠습니다. 3-аас харъя. 말라기 앞에 마태복음 앞에 말라기 있고 말라기 앞에 스가랴 있습니다. Матай номны урд Малаки байгаа, Малаки номны урд Захария байгаа. 스가랴 3장 9절 Захария 3-ын 9 1068 дугаар хуудас 1068 스가랴 3장 9절 Захария 3-ын 9 한번 읽어보겠습니다. уншия. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулууг үзэх тун нэг чулуун дээр 7 нүд үзэх тун би түүн дээр бичээ сийлэн гэж төг төмдийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулна.
자, 여호수 앞에 세운 돌도 예수님 말하는 거예요. Йошуагийн өмнө тавьсан чулуу ч гэсэн Есүсийг хэлж 근데 байна. 여러 돌이 아니고 한 돌이라 그랬죠. Гэтэ олон чулуу биш нэг чулуу гэж байна. 그죠? Тийм багаз 하나님 모든 사람을 구원하시기 원하시는 하나님께서 бүхий л хүмүүсийг аврахыг хүсдэг бурхан 오직 한 분 예수님을 이 땅에 보내주신 거잖아요. зөвхөн цор ганц Есүсийг энэ газарт илгээсэн. 자, 그런데 이 돌에 7눈이 있다고 있습니다. Гэтэ энэ чулуун дээр 7 нүд байна гин. 7은 완전수입니다. 완전수. 7 гэдг нь бүрэн төгс тоо. 7을 가리켜서 하나님의 숫자라고 얘기를 합니다. Энэ 7-гийн тоог бурхны тоо гэж хэлдэг. 7눈이라는 것은 모든 것을 아시고 모든 것을 보시는 하나님의 전능하심을 뜻하는 거예요. 7 нүдэд нь бүхий л зүйлийг мэддэг, бүхий л зүйлийг хадаг бурхан төгс хүчит нэгэн гэдгийг хэлж байна. 예수님은 하나님이시기 때문에 Есүс бурхан учраас 모든 것을 보시고 бүх зүйлийг хардаг, 모든 것을 아시죠. бүх зүйлийг мэддэг. 그렇기 때문에 모든 사람의 죄를 담당하실 수가 있는 거예요. Тиймээс л бүх хүмүүсийн гим нүглийг үүрч чадаж байна. 하나님은 한 돌, 즉 예수님을 통해서 Бурхан нэг чулуу болох Есүсээр дамжуулан 장차 온 세상 사람들의 죄를 제해 주실 것이다, 용서해 주실 것이라고 약속을 했습니다. хожим энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийн гим нүглийг уучлана гэж амласан. 그리고 그 약속대로 예수님을 보내주셨죠. Энэ амлалтынхаа дагуу Есүсийг илгээсэн. 예수님은 온 세상 사람들의 죄를 담당하시고 십자가에 달려서 하루에 온 세상 죄를 대속해 주셨잖아요. Есүс бүх хүмүүсийн гим нүглийг үүрээд загалмай дээр совлогдоод ганц өдрийн дотор бүх хүмүүсийн гим нүглийг уучлсан. 그죠? Тийм биз? 출애굽기 17장 다시 보겠습니다. Гэтэл 17 дугаар бүлэг рүүгээ 제가 буцаж 책갈피 очие. 해놓으라 그랬죠? Би хавчуулаарай гэсэн тийм ээ. 17장 6절, 17-гийн 6. 6절만 읽겠습니다. За гэтэл 17-гийн 6-гийн л хамт уншия. Үзэг тун би хоройбын хадан дээр чиний өмнө зогсох болно. Чи хадыг зог. Тэгвэл тэндээс ус гарч ард түмэн уух болно гэв. Мосе Израилийн ахмадуудын нүдний өмнө тэр ёсоор үйлджээ. 르비딤 사건에 주목할 말씀이 있습니다. Репидимийн үйл явдлыг анхаарах үг байна. 하나님은 모세에게 반석을 치라고 말씀했고 Бурхан Мосед хадыг цог гэж хэлсэн. 모세가 반석을 치자 물이 나와서 이스라엘 백성들이 마시게 됐습니다. Мосе хадыг цогмогц тэр хаднаас ус гараад Израилийн ард түмэн уусан. 모세가 반석을 쳤을 때 생수가 나와서 마시게 됐다는 것이 도대체 무슨 뜻이냐? Мосе хадыг цогох үед ус гараад тэднийг уусан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 반석은 뭘 뜻한다 그랬죠? Хад нь юуг илэрхийлж байгаа гэсэн бэ? 예수님. 반석은 예수? 예수님 뜻한다 그랬습니다. Хад нь Есүсийг илэрхийлж байгаа гэж хэлсэн. 그리고 모세는 Бас Мосе нь 율법을 뜻합니다. хуулийг илтгэж байгаа. 자, 하나님께서 율법을 주신 목적이 있죠? Бурхан хуулийг өгсөн зорилго байгаа шүү дээ. 왜요? Яагаад вэ? 거룩하신 하나님 앞에서 Ариун Бурханы өмнө 우리의 죄를 깨닫게 하기 위해서입니다. бидний гим нүглийг ухааруулахын тулд. 그죠? Тийм биз? 사람이 겸손하고 정직한 마음으로 율법을 배우면 Хүн даруй шудраг сэтгэлээр хуулийг сурвал 자신의 죄인됨을 깨닫게 됩니다. өөрийгөө гим нүгэлтэн гэдгийг ухаардаг. 자, 그런데 성경이 뭐라고 돼 있냐면 Гэтэ Библиэлд юу гэж гарч ийнэ вэ гэхээр 생명에 이르게 할 그 계명이 도리어 사망을 가져왔다라고 말씀하고 있습니다. амьд хүргэх тэр тушаал буюу чулуу нь үхлийг авчирлаа гэж хэлсэн. 자, 로마서 Ром 7장을 찾아볼게요. 7-оос харъя. 로마서 7장 За Ром 7 9절 10절. 9-10. 로마서 7장 9절 10절. Ром 7-гийн 9-10. 1276 дугаар хуудас. 읽어보겠습니다. За уншия. Нэгэн цагт би хуйлгүйгээр амьдарч байв. Харин тушаал ирснээр нүгэл амилж би үхсэн бөгөөд амьд гэсэн тушаал нь үхэлд хүргэдгийг би мэдэв. 자, 생명에 이르게 할 그 계명이 도리어 사망을 가져왔다고 돼 있는데 Амьд гэсэн тушаал нь үхэлд хүргэдгээ гэж байна. 무슨 뜻입니까? Юу гэсэн үг вэ? 율법은 우리의 죄를 드러내잖아요. Хууль бидний нүглийг ил болгодог. 율법은 잘못되지 않았어요. 그죠? Хууль бол буруу биш тийм ээ? 율법은 의롭고 거룩하고 완전한 겁니다. Хууль бол зөвхт ариун төгс. 근데 문제는 우리가 거룩하지 않잖아요. Гэтэ асуудал нь бид ариун бус. 그죠? Тийм биз? 그래서 율법 앞에 서면 우리의 죄가 드러나요. Тиймээс хуулийн өмнө бидний гим нүгэл ил болдог. 율법 알기 전에는 우리가 스스로 착하다, 뭐 선하게 살았다, 죄 없다 말할 수 있지만 Хуулийг мэдхээс өмнө бид бол өөрсдөө зөвхт сайн гим нүгэлгүй гэж бодож ирсэн. 율법을 알게 되면 아, 내가 죄가 있구나.
내가 심판 받을 수밖에 없구나라는 걸 알게 됩니다. Харин хуулийг мэдсэний дараа надад гим нүгэл байгаа юм байна штэ. Би шүүгтгээс өөр аргагүй юм байна штэ гэдгээ мэдсэн. 그런데 하나님께서 율법을 주신 목적이 뭡니까? Гэхдээ бурхан хуулийг өгсөн зорилго нь юу вэ? 죄 깨닫고 심판 받으라 그런 뜻이 아니잖아요. Гим нүглээ ухаараад шүүгдээ гэсэн утгатай биш штэ. 그죠? Тийм биз? 우리의 죄를 깨닫고 Бидний гим нүглийг ухааруулаад 회개하고 예수님께 나와서 구원 얻게 하기 위해서 주신 거잖아요. гимшээд Есүс рүү очиод аврагдаа гэдгийг хэлж байна. 자, 우리는 죄를 지을 수 있지만 죄를 해결할 수가 없어요. Бид нар гим нүгэл үлдэх чадах ч гэсэн гим нүглээ шийдэж чадахгүй. 그래서 하나님 우리 죄를 해결해 주시기 위해서 Тиймээс бурхан бидний гимийг шийдэхийн тулд 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Есүсийг энэ газарт илгээсэн. 예수님께서 우리의 모든 죄를 담당하시고 Есүс бидний бүхий л гим нүглийг үүрүүлээд 우리 대신 십자가에 달려 심판 받아주셨죠. бидний өмнөөс загалмай дээр цовдлогдоод шүүлтийг амссан. 모세가 반석을 쳤다 이 말은 무슨 뜻이냐? Мосе хадыг цоглоо гэсэн нь юу гэсэн үг вэ? 예수님이 십자가에서 우리 대신 율법의 저주, 심판을 받아주셨다 그런 뜻입니다. Есүс загалмай дээр бидний өмнөөс тэр шүүлтийн хараа, шүүлтийн зовлон амслаа гэдгийг хэлж байна. 갈라디아서 Галаад 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 갈라디아서 3장 Галаад 3 13절. 13 дахь ишлэл. 갈라디아서 3장 13절입니다. Галаад 3-ын 13 읽겠습니다. уншия. Христ бидний төлөө хараал болсноороо биднийг хуулийн хараалаас зольсон юм. Учир нь модон дээр өлгөгдсөн хүн бүр хараагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. 그리스도께서 우리를 위하여 율법의 저주를 받아주셨다. Христ бидний төлөө хуулийн хараалыг зольсон. 율법의 저주 이렇게 표시해놓고 거기다가 심판이라고 한번 적어놔 보세요. Хуулийн хараал гэдгийг тэмдэглээд хажууд нь шүүл гэд бичээрэй. 내가 내 죄 때문에 심판 받아야 되는데 내 대신 심판 받아주신 분 있잖아요. Би өөрийнхөө гимээс бол шүүгдэх хэрэгтэй байсан. Гэтэл миний өмнөөс шүүлтийг амссан нэгэн байгаа. 그분이 누굽니까? Тэр нь хэн бэ? 예수님. Есүс. 예수님이 내가 받을 심판을 십자가에서 대신 받아주신 겁니다. Есүс миний амсах шүүлтийг загалмай дээр өмнөөс мань амссан. 르비딤에 있던 이스라엘 백성들이 Репидимд байсан Израилийн ард түмэн 마실 물이 없어서 이 괴로가 했던 이 모습은 뭘 설명하느냐? уух усгүйд залхарч гомдолж байсан энэ дүр төрхөнд юуг тайлбарлаж 죄 байгаа вэ? 때문에 마땅히 심판받고 지옥 갈 수밖에 없었던 우리의 모습을 설명하는 거예요. Гэмээс бол гарцаагүй шүүгдээ там руу явах байсан бидний дүр төрхийг хэлж өгч байна. 그런데 모세가 반석을 쳤을 때 생수가 나와서 그 물을 마시고 해갈했던 그 모습은 Гэхдээ Мосе хадыг зохиод ус гаргаад тэр уснаас уусан дүр төрх нь 예수님께서 우리 대신 율법의 죄를 받으심으로써 우리 죄가 용서되고 영생을 얻게 된 걸 설명하는 겁니다. Есүс бидний өмнөөс хуулийн хараалыг амсаад бидний гэм нүглийг золиод мөнх амийг өгч байгааг тайлбарлаж байна. 요한복음 Йохан 7장을 보겠습니다. 7-оос харъя. 요한복음 7장 Йохан 7 37절부터 37-оос 39절. 39 요한복음 7장 37절부터 39절 Йохан 7-гийн 37-оос 39 읽어보겠습니다. За уншия. Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран цангасан хүн байвал над руу ирж уугтун бичвэр хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол урсах болно гэв. Есүст итгэгчдийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үүнийг хэлжээ. Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс тэнд өгөгдөөгүй байлаа. 예수님은 이스라엘을 향해서 이렇게 말씀했습니다. Есүс Израилийн ард түмэнд хандан ингэж хэлсэн. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. Цангасан хүн байвал над руу ирж уугтун. 자, 예수님께서 이 말씀하실 때에 Есүс энэ үгийг хэлэхдээ 분명히 출애굽기 7장에 기록된 르비딤 사건을 생각하시고 이 말씀하셨을 거예요. гарцаагүй гэтэл 17 дугаар бүлэг дээр гарсан Репидимийн үйл явдлыг санаад энэ үгийг хэлсэн байж таарна. 이 이스라엘 선들은 구약 성경을 잘 알고 있었기 때문에 Израилийн ард түмэн хуучин гэрээг сайн мэддэг байсан учраас 예수님께서 이 말씀하셨을 때 분명히 르비딤 사건을 떠올렸을 겁니다. Есүс энэ үгийн талаар хэлэх үед гарцаагүй Репидимийн үйл явдал санагдсан байна. 아, 저분이 Тэр хүн 반석이시구나. хад юм байна шүү 아, дээ. 저분이 Тэр 우리에게 생수를 주실 분이구나. бидэнд ус өгөх нэг юм байна шүү дээ. 깨달았겠죠? Ухаарсан байж таарна шүү дээ. 자, 그런데 Гэхдээ 르비딤과 관련해서 또 하나 주목할 사건이 있어요. Репидимтэй холбоотой дахиад нэг анхаарах үйл явдал байна. 다시 출애굽기 17장으로 돌아보겠습니다. Дахиад гитлэл 17 руугаа буцаж очие. 출애굽기 17장 Гитлэл 17 8절부터 8-аас 16절 16 байна. 8절부터 16절 한번 읽어보겠습니다. Гэтэл 17-гийн 8-аас 16-г уншия. Дараа нь Амелек ирж Рефидимд Израилийн эсрэг байлдав.
Тиймээс Мосе Йошуад ирчүүдээ сонг. Амалекийн эсрэг байлтгаар яв. Маргааш би Бурхны тайгийг гатаа бариад толгодын орой дээр зогсно гэв. Мосегийн хэлсэн ёсоор Йошуа үлдэж Амалекийн эсрэг байлтав. Мосе Аарон хуур нар толгодын орой дээр гарлаа. Мосе гараа өргөхөд Израиль ялж, буулгахад Амалек ялж байв. Гэвч Мосегийн гард цуцжээ. Тэгэхэд тэд чулуу авч түүнд тавьж өгөхөд тэрээр чулуун дээр суув. Аарон хуурнаар түүний гарыг нэг талаас нөгөө талаас нь түшөв. Тийхүү нар жаргах хүртэл түүний гар тогтвортой байв. Ингээд Амалек болон ард түмнийг нь Йошуа элднийрээр ялав. Эзэн Мосед үүнийг дурсгал болгон номд бичиж Йошуад цээжлүүл. Учир нь би Амалекийн дурсамжийг Тэнгэрийн доороос бүрэн арилгана гэв. Мосе тахилын ширээ барьж түүнийг эзэн миний туг гэж нэрлэхдээ эзний андгаар дээрх мотор эзэн үеийн үед Амалектэй дайтах болоо хэмэв. 성경 보면 이 이스라엘 백성들이 리비딤에서 아말렉과 싸우게 됐다고 되어 있습니다. Библиэр сарах юм бол Израилийн ард түмэн Рефидимд Амалектэй тулалдсан гэж гарч байна. 그죠? Тийм байгаа. 7절에 리비딤에 또 다른 이름이 나오죠. 7-д Рефидимийн өөр нэг нэр гарч байна. 모세가 그곳 이름을 마사라 또는 무리바라 불렀으니 Мосе тэр газрыг Маса, Мериба гэж нэрлэв. 이 이스라엘 백성들이 하나님을 시험했고 하나님과 다투었다는 거예요. Израилийн ард түмэн Бурхныг сорсон, Бурханд гомдолсон гэсэн үг. 마사는 시험하다 그런 뜻이고 Маса гэдэг нь сорсон гэсэн үг. 무리바는 싸우다 다투다 그런 뜻입니다. Харин Мериба гэдэг нь тэмцэлтлээ, маргалтлаа гэсэн үг. 자, 이스라엘 백성들은 르비딤에서 하나님을 시험하고 하나님과 다퉜습니다. Израилийн ард түмэн Рефидимд Бурхныг сорж, Бурхантай маргалцсан, 불평했다는 거죠. гомдолсон гэсэн үг. 불신했다는 겁니다. Үл итгэсэн гэсэн үг. 자, 그런데 바로 그곳에서 Гэтэ яг тэр газарт 아말렉과 싸움을 싸워야 됩니다. Амалектэй дайдлаг. 그럼 이게 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 이 싸움은 Энэ тэмцэл 사실은 피할 수도 있는 싸움이었다는 거예요. үнэн дээр зайлс хийж болох тэмцэл байсан. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 이스라엘 백성들이 리비딤에서 하나님을 시험하거나 다투지 않았다면 Израилийн ард түмэн Рефидимд ирэхдээ Бурхны өмнө гомдлож юм уу? Бурхныг сороогүй байсан бол, 하나님을 믿고 하나님을 기다렸다면 Бурханд итгээд Бурхныг хүлээсэн бол 아말렉과의 싸움을 피할 수 있었다는 겁니다. Амалек үндэстэнтэй дайтах тайнаас зугтаж 우리도 болох байсан. 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн 우리 ялгаагүй. 신앙생활 중에 Бид итгэлийн амьдралдаа 하나님 불신하고 염려하고 불평하잖아요. Бурханд үл итгээд санаа зовоод гомдлох юм бол 불필요한 시험과 유혹을 받게 됩니다. 필요 없는 시험과 유혹을 경험하게 된다고. хэрэггүй сорилт тэмцэлтэй тулгардаг байна. 다시. 우리가 하나님 불신하고 원망하고 그러면 Бид Бурхны өмнө үл итгээд гомдлох юм бол 마귀가 우리에게 많은 시험과 유혹을 던져준다고. бузар сүнс бидэнд маш их уруу татлах сорилтыг шидэж өгдөг. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 그런 염려와 시험 중에서 Тийм санаа зовнил сорилт донд 우리가 불필요한 많은 갈등과 고통을 겪게 되는 거예요. бид хэрэггүй маш олон зөрчил, зовлонтой тулгардаг. 하나님을 믿는다면, Бурханд итгэвэл, 기도한다면, залбирвал, 하나님을 의지한다면 피해갈 수 있는 이 쓸데없는 갈등과 고통을 겪게 된다는 거예요. эзэнд итгэх юм бол ямар ч хэрэггүй энэ зовлон, зөрчилдөөнөөс зайлсхийж чадна. 앞에서 다윗 얘기했잖아요. Түрүүн Давидын талаар хэлсэн 다윗이 шүү дээ. 게으르지 않았다면 Давид залхуураагүй байсан бол 죄를 지었을까 안 지었을까요? гэм нүгэл хийх байсан уу, хийхгүй байх 안 байсан. 지었어요. хийхгүй 마귀 유혹을 байх 받을 байсан. 필요가 없잖아요. Бузар сүнсний уруу татлахыг авах шаардлагагүй 그죠? байсан. Тийм биз? 마땅히 있어야 될 곳에 있으면 죄의 유혹을 피해갈 수가 있는 거예요. Зайлшгүй байх ёстой газартаа байх юм бол гэм нүглийн уруу татлахаас зайлсхийж чадна. 교만하지 않다면 Бардам биш бол 마귀 유혹을 피해갈 수 있는 겁니다. бузар сүнсний уруу татлахаас зайлсхийж чадна. 우리는 실제로 이런 경험하잖아요. Бид боддоор ийм зүйлийг мэдэрдэг штэ. 교제 안에 있을 때, Нөхөрл дотроо байх үед, 교제 안에 있을 때 혼자 있을 때보다도 죄의 유혹을 덜 받아요. 그죠? нөхөрл байх үедээ ганцаараа байснаас илүү гэм нүглийн уруу татлахыг бага амддаг. 그죠? Тийм биз? 부지런하게 생활할 때는요 여러 가지 쓸데없는 생각들이 안 들어와요. Ажилсаг амьдрах юм бол хэрэггүй бодлуудыг ч гэсэн оруулж ирэхгүй. 게으른 사람의 마음에, 게으른 사람의 머리에 쓸데없는 생각들이 많이 들어오는 거예요. Залхуу хүний сэтгэл, залхуу хүний толгойд хэрэггүй бодлууд маш их хэрэглэдэг. 우리는 구원받은 형제자매들을 가까이 할 때 세상 친구를 가까이 할 때보다
구원받은 형제매를 가까이 할 때 죄의 욕을 덜 받아요. Бид энэ ертөнцийн найз нөхдүүдтэй ойр байхаас илүү аврагдсан итгэгч нартай ойр байх юм бол гэм нүглийн уруу татлахыг бага авдаг. 성경 분명히 말씀하고 있습니다. Библи тодорхой хэлж 이 байна. 세상에는 죄의 화살, 마귀의 유혹의 화살이 많이 날아다니는 곳이 있다고. Энэ газарт бузар сүнсний гэм нүглийн галд сум тэгээд бузар сүнсний уруу татлахын галд сум ч гэсэн маш их нисэж байгаа. 구원받은 성도는 그곳을 피해 다녀야 된다는 거예요. Аврагдсан хүн энэ газараас нь зайлсхийж явах хэрэгтэй. 마지막으로 르비딤에서 이 성도들이 어떻게 그럼 싸움을 승리를 하게 됐느냐 잠깐 말씀드리고 마칠게요. За төгсгөлд нь Репидинд Израилийн ард түмэн яаж ялалт байгуулаг тэр талаар хэлье. 뭡니까? Юу вэ? 합심 기도와 Нэгдмэл залбирал болоод 말씀입니다. үг бай. 승리의 비결은 합심 기도와 말씀. Ялалтын нууц бол нэгдмэл залбирал болоод үг. 이거는 우리가 개인의 경건 생활을 지킬 수 있는 방법이기도 하고 Энэ бол бид нэр хувь хүний итгэлийн амьдралаа хамгаалах арга 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도할 수 있는 방법이기도 합니다. бас олон сүнснүүдийг эзэн рүү хөтлөх арга байна. 성경은 모세가 손을 들면 이스라엘 이기고 손을 내리면 아말렉 이겼다고 기록되어 있죠. Библиэлд Мосе гараа өргөх юм бол Израиль ялж буулгахад Амелек ялж илаа гэж хэлсэн. 하나님을 향해 든 모세의 손은 뭘 뜻할까요? Бурхан руу хандсан Мосегийн гар юу хэлж байгаа вэ? 기도입니다. 기도 그죠? Залбирал тийм биз дээ. 그런데 손을 계속 들고 있으니까 피곤하잖아요. Гэтэ гараа байнга өргөөд исэн чи цуцсан. 손이 점점 내려옵니다. Гар нь баг багаар доошо бууж. 기도해야 되는 건 아는데 Залбирах хэрэгтэй гэдгийг мэдж чинь. 힘이 없어요. Гэтэ хүчгүй байна. 기도해야 되는 건 아는데 Залбирах хэрэгтэй гэдгийг мэдж чинь. 힘이 없어요. Хүчгүй байна. 자, 그럴 때 아론과 훌이 어떻게 했어요? Тэр үед Аарон хуур яасан бэ? 뭐 응원해 줬습니까? За дэмжсэн үү? 뭐 힘내라 하면 응원해 줬습니까? За хүчтэй байгаагаар гэж хажуунаас нь дэмжсэн үү? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 돌을 갖다가 모세 앉게 하고 Чулуу авчираад Мосег суулгаад 양손을 올려줬습니다. хоёр гарыг нь өргөж 이게 өгдөг. 뭡니까? Энэ юу гэлж байна вэ? 합심 기도라는 거예요. Нэгдмэл залбирлыг хэлж 마음을 байна. 모아서 함께 기도하는 걸 말합니다. Сэтгэлээ нэгтгэхэд хамтдаа залбирахыг хэлж байна. 우리 한 사람 한 사람 너무 연약하잖아요. Бидний хүн тус бүр дэндүү сул дорой. 그런데 구원받은 성도가 함께 마음을 모으고 역사할 때에 Гэхдээ аврагдсан итгэгч нар хамтдаа сэтгэлээ нэгтгэхэд ажиллах үед 다시 구원받은 성도가 마음을 모으고 함께 기도할 때에 аврагдсан итгэгч нар хамтдаа сэтгэлээ нэгтгэхэд залбирах үед 하나님이 큰 역사가 나타나는 거예요. Бурхны агуу ажил явагддаг. 모세와 아론과 우리 함께 기도할 때에 Мосе, Аарон, Хуур нар хамтдаа залбирах үед 여호수아가 칼날로 아말렉 족속을 무찌릅니다. Йошуа элдний ирээр Амелек үндэстнийг устгадаг. 이것은 말씀으로 신앙생활에 승리한다는 걸 말하는 거예요. Энэ үгээр итгэлийн амьдралдаа ялалт байгуулна гэдгийг хэлж байна. 신앙생활을 승리하는 비결이 뭐다? Итгэлийн амьдралд ялалт байгуулах нууц нь юу вэ? 합심 기도와 Нэгдмэл залбирал болоод 말씀이다. үг байна. 구원받은 성도들이 함께 모여서 함께 기도하고 말씀을 배우고 교제할 때에 Аврагдсан итгэгч нар хамтдаа зөвлөд хамтдаа нэгдээд залбираад үгээ унших үед 거기서 하나님의 구원의 역사, 하나님의 능력이 나타나는 거예요. тэр үед Бурхны авралын ажиллагаа, Бурхны хүч чадал гарч ирдэг. 그러면 Тэгвэл 교제 떨어진 성도도 회복될 겁니다. нөхөрлөөсөө холдсон 이тгэгч нар ч гэсэн дахин 우리 сэрнэ. 가운데 열정을 잃어버리고 식어진 마음으로 신앙을 산 성도들도 뜨거워질 겁니다. Бидний дунд халуун сэтгэлийн алдсан, хөрсөн итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч нар ч гэсэн дахин халуун болно. 우리 주변에 진리를 찾는 사람들도 하나님께로 돌아오게 될 겁니다. Бидний эргэн тойронд үннийг хайж байгаа хүмүүс ч гэсэн Бурхан руу эргэж ирнэ. 저는 매일 기도하는 게 있습니다. Би өдөр болгон залбирдаг зүйл 하나님, байна. Бурхан минь, 우리 성도들을 통해서, манай итгэгч нараар 우리 дамжуулан, 교회를 통해서 манай чуулганаар дамжуулан 하나님 이런 회복의 역사, 구원의 역사를 나타내 주십시오. Бурхан та сэргийлтийн ажил, авралын ажлаа ил болгооч. 매일매일 기도합니다. Өдөр болгон залбирдаг. 여러분들도 같은 마음으로 기도해 주시기 바랍니다. Та бүхэн ч гэсэн ижил сэтгэлээр залбирч өгөөсэй гэж хүсэж байна. 마지막으로 말씀 한 구절 읽고 마치겠습니다. Төсгөлд нь нэг үг уншаад дуусгая. 히브리서 Еврэ 10장입니다. 10 дугаар бүлэг 24절부터 25절. 24-өөс 25. 히브리서 10장 24절 25절 같이 읽겠습니다. Еврэ 10-ын 24-25-ыг хамт уншия. Хайр болон сайн үсийг бадраахын төлөө нэг нэгнээ анхаарч хамтран цуглахыг умартан зуршил болгосон зарим хүмүүсийг үл дагаж харин нөгөө өдөр ойртон буйг харах тусмаа бие биенээ улам илүү зоригжуулъя. 남은 생에 우리가 신앙생활을 정말 적극적으로 했으면 좋겠습니다. Үлцэн амьдралдаа та бүхэн итгэлийн амьдралаар итгэх зүтгэлтэй амьдраасаа гэж хүсэж байна. 손님 같은 마음으로 교회 나오지 말고 Зочин мэд сэтгэлээр чуулгандаа ирлэгүүгээр 주인 같은 마음으로 내가 정말 이 교회가 내 집이다, 내가 있어야 될 곳이다 그런 마음으로 교회 생활을 적극적으로 하시기 바랍니다. эзэн адил сэтгэлээр энэ чуулган чинь миний гэр би очих ёстой гэсэн ийм сэтгэлээр итгэлээр амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. залбирцгаая.
우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхан минь талархлаа. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시고 Биднийг Бурханы хүүхэд болгон 우리에게 교회를 허락해 주시고 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. бидэнд чуулганыг зөвшөөрөөд мөнхийн девожинг амлалт болгон өгсөнд талархаж байна. 구원받은 성도들 주님 다시 오시는 그 날까지 Аврагсан итгэгч нар эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл 교회 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내리고 чуулган дотор итгэлийн үндсээ гүн суйрлуулж 하나님의 말씀과 또 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 항상 붙잡아 주옵소서. Бурханы үг болон нэгүсэл дотор амьдарч чадхаар үргэлж зууран байраарай. 교회를 통해서 역사하시는 하나님을 알게 해주시고 Чуулганаар дамжуулан ажилдаг Бурхан таныг мэдүүлж 구원받은 성도들도 교회를 사랑하고 교회와 더욱더 하나 돼 갈 수 있게 도와주옵소서. аврагсан итгэгч нар чуулганыг хайрлаж чуулгантай нэг болж чадхаар туслаарай. 또 교회를 통해서 하나님 계획하시고 이루시고자 하는 모든 일들을 Мөн чуулганаар дамжуулан Бурхан таны төлөвлөсөн биелүүлэхийг хүсэж байгаа бүхий л ажлуудаа 우리 교회를 통해서 온전히 이루어 주시기를 기도드립니다. манай чуулганаар дамжуулан бүрэн биелүүлээсэй мэн хүсэж байна. 다음 주 계획되어 있는 대전도 집회에도 하나님 함께 해주시고 Эх 7 хоног төлөвлөгдсөн их семинартай ч гэсэн Бурхантай хамт байж 많은 영혼들을 말씀 앞으로 인도해 주시기를 기도드립니다. олон сүнснүүдийг үгийн өмнө удирдах өгөөсэй мэн залбирч байна. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.